Omo nyanko bon kan ho na de kan ho na yi achiro. Obuoba manage my home pharmacy and them because my trust every time. We a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Masa, we a great host, presenter. We unique. We unique. Me the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be set. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. We are self-funding now. We are ATM. We are making more for extra pa na ya mamu mo se Eastern region one more the Hong Kong more the about food free yes, and that's very, very. I mean, this is one of the a very intelligent person. But people like you need to be highly esteemed in the society. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. Onyamachi o Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. Onyamachi o Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. Hey
Obuoba Ofori Amanfo Maakye ediba AHENKAN933FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo Maakye ediba AHENKAN933FM. Yedena, may you, time for any word. Time for Yamaria, Medinkunimo, a time for Yamaria, Medinkunimo. A time for Yamaria, Medinkunimo, a time for Yamaria, Medinkunimo. And indeed, Sanya Tibia Medinkunim, on time for Yanshia in ye. A radia side ye rabo sumi fufromo. Ayet denara ye Medinkunim, Sanya Tibia. We are so much grateful for God who is in our life and always shows us his mercy, and we are so much grateful to him. His praise will continually proceed out of our mouth, and we will continue to be grateful for who God is in our lives and for what he has done. And I don't pray the year can say we will not take for granted the people, the opportunities, and the favor he has blessed us with. And we are so much grateful. Eradia that was say, yeah, that was say. What dumb anyway, whom bro? What a chairman also, yeah, so be brain of one phone to share, yeah. But what can you now to assume? Yeah, that's what you're saying now, pay ya. Nya can assassin K Rade. Time for ya every year. The bedding kunim, ye bedding kunimo. Bedding kunimo. Sanya Tibia, ye bedding kunim. Time for ya every year. Time for ya every year. The bedding kunimo.
when yeah, this is my yo, and me ayo. Hey, then may you, my time for any woo. Aka enefuano aduasa baako. Dabi aduesia baako aduesia. Aka nefuano podi aduesia baako. Na yede afi 2022 yede ni nyina akwawie ye. Bese sane tie bia yebedi nkonim. Eye enefua ahasa eni aduesia enum 365 days. Ena ewa afi mu na tie breaking news no. Breaking news ne say Awurade atwa de yen atwa enna dodo ewo afi mu no emu ahasa ene enan 304 days. Enti aka 61 days. Na ya de afi 2022 e de akwawie ye. Me pa chaw Awurade asan akora yen ene wode ewura bosome foforo ene ye bosome foforo oni mu Amerika kire o. Ene ye dai di kan e wo bosome foforo yi emo. Na me say senia etie bia ye bedi nkonim. Ebia na ye sha finance no wan shedan hu so but nyagidie se enafua kakra aka e wa afi mu ama afina kwawie ye no senia tie bia bedi nkonim. I am just speaking this prophecy into your life. And trust me, senia tie bia ubedi nkonim. You will be declared a victor over everything that you are doing. Ubedi nkonim. Ubedi nkonimo. Enti me pesa wo prepare wo ho. I just want you to prepare yourself as we zoom into a very serious declarations over our life. Enti ye ba be kan hiransem de agu ya brabo so. Ye ba be commande bosome no. Ye ba be commande na wotwe no. Ye be commande eneda no. Enti me pesa wo prepare wo ho. You know, put yourself at a very strategic point. Yes, we are zooming into the declarations over our lives. Also, so you will be able to declare. Obekan papa diamo abrabo. Say otai tie me ye wura boso me fufuru. I don't joke with it. I don't take chances. Bosumi we na buy ye November no. Or the ninshira ediaba. Or ni own things in a unique way. But before I ube to me, I take it over the good things in the month of November. No, I was so prepare wa drink. I was so prepare wa koma. Now fe winya GDS say ni ami be bie manwaka ene day emu bia be ye juma. Ni ameka bia be ye juma. Bible says se mubo mpaya munya GDS say Awurade. Ni ya ka kire no no obeye. Ebiana sometimes a bit take time kakra, but the person what you see and say, or say write the vision down. It may tarry, but it is for appointed time. This is what he has here. I didn't see a bit to me about beche, but a year denarai bebem near tea be here, madam. Who's who made you dance here? Tambo ya baby ya ye edin konimo. Come on. Dabio Banopa Ubidu ya ba. Azeze ye chani swa of every food. Everybody knew and into young getting ready. Not for young shas here and can your papa from my brabo.
me pacho sa biwano sorry say what that sorry na biwano na hyase se o bompaye hyase se o bompaye de radia se wasade wawura bosome foforo yi mu erade de wawura mu fa sedama no erade ye da wase enkwa wo de acheyen ye da wase ewa ahoden anopai wasade acheyen ye da wase ewa nioma ye hunu ewa yen surroundings ye da wase ewa niema papa wugusu ye we yabrabom ne ye we yabrabom ye da wase ye koda se wufuo bonefo susu hihye e kan nko na kan opai ya nsori biom nanso enam se nipa nhyehyeye enipa adwene enye ne awurade adwene nti ena no pai wasa nyane ye de aka atiasefo ho a ne ye ne ye Ghana man ne ye ne abusuafo ne ne adwumamufo eka kire we awurade ne se asedan kan udin ayeye nkan udin kronkron no na sen kan udin ewe Yesu Kristo denimo yare baye nanso ma ye di sunkonim obonefo no hihye anim guase otuja tumu obonefo no hihye senka yemubu ngu fam awurade o ma wo mo agina tuo nyina amfoe etonsuom aropa de ye kan asedan kan udin eka nipa di bi nko a nanke ye bekoda be sori anopa ne ase o AHENKAN933FM jatom awurade sa obonefo nsusue ne nagina tuo we nyina o kan jatomu epia de to ensuom ese wo mo agina tuo a AHENKAN933FM ena anopa di ye kan asedan kan udin ayeye nkan udin ena sen kan udin kronkron no sanse woni ye ngadi ne yie awurade abompa ese wiade wase no ye jai ne de ya hyewonsa ye ja bosome na hyewonsa yenim sa bosome ya wodi awuram ya bosome foforo enioma papa wom enioma pa e wo bosome ni mu no awurade mfa nkame yen emfa nkame ye ne yatiefo emfa nkame me wo Yesu dini mu enhyira ewom animonyam wo bosome yi mu ene wo Yesu dini mu emfa nkame yen mayente so aba ewa wo Jesus Christ dini mu afa wo bosome November tie yen ba wa ba ne wudi nhyira na aba wudi animonyam na aba wudi yedie na aba ye kasa wo betie yen bosome November awurade animonyam be ye kase de ama yen bosome November wudi ye nhyira aba wudi ya wo aba wudi ya dance di aba wudi ya juma aba bosome November say ya tichire de ya sabusumi yimu sani muguase be kan yen yade bi be kan atofam owuo bi be boyen ene we Yesu dini mu bosome November waba ye kasa di go so wudi nhyira na ebre yen wudi animonyam wudi ayaresa wudi ahoden ene nkoso ena wudi abre yen bosome November ye be ware bosome November wudi akwantu aba wudi awo aba bosome yi wudi nhyira de abre yen ye be ye nhyira bosome yi mu ye be ye nhyira bosome yi mu ye kasa bosome yi betie yen ye kasa November betie yen November say ya tichiri atowo mu ba wo be say ya somawo sebra be gye yen kra firi yen nsam a ene wo Yesu dini mu ye kasa se nyame ma bosome November say ya tichiri yade ya tichiri owuo animguase e de amount se fabra ene wo Yesu dini mu ye tujatum wo Yesu dini mu November wudi nhyira na de aba wudi nkonimdi aba e wo Yesu dini mu eniema papa biara ye nyankopon otwiri di ampon no wasesade amabosumi yi enhyira bia wabosumi yi mu ye ne asefo ye fadi so obi biara asem to no a ato yen e wo Yesu dini mu November waba enhyira wom ye fire de November bosumi yi ye ton a ye beto ye kota enkrofo beto November bosome ye yare a ye ho beto yen enimguase ba awurade betwitwa agye yen obekan yen ho ye be yie bosome ye be yie bosome November ye be yie
Ewo Yesu dinimo. Niaka biara. Ewurade de bema yen. In the month of November. November will favor us. November will listen to us. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I declare a legacy of faith over our lives. In the name of Jesus. In the month of November, I declare that we will store up blessings for future generations, and our lives is marked by excellence and integrity. In the month of November, we will make right choices and take steps of faith in the name of Jesus. In the month of November, we will surround ourselves with good people, people with good mentality. And Crawford Wama Junior Papa and Abusumi we are doing with Chayan Huasia. Ewo Yesu Christo Dinemo. Busumi we yanyare. Tie yanyare. Sang se Rade asam yati asese. Ewa ne mantam pia ni mu ene nya ya yaresa. Ene ti busumi we so mone fo bi ahye yade se emra meji enhu sika nyina. Ye tujatum November. Ene ma boni bi ewom ye tujatum ewo Yesu Christo denemo. I declare that the good Lord has a great plan for our lives, and that plan will surely be fulfilled in the name of Jesus. God will direct our steps in this month of November in the name of Jesus. Busumi we ye be yenshira madam be yenshira hwe busumi we me de wo oni wabusua ene obi bia asem to no a ato me di mu nyina di nu Yesu mogani mu. Awurade bambo enye kese wo mo Awurade nkoso a ema ne kyem ne nkatabo nyamodea. Awurade adom nkoso no so mfa mawo wa wodi ufidie na to ha no mo me say it's not for nothing. And Awurade ka kire wo se nefa wo radio ni to ha. Wodi ato ha me say me sire Awurade bambo se ento wo ne wasefo so. Hwe busumi we be kwa wieye na you will celebrate. Busumi we be kwa wieye na mu be di adanse ye. Busumi we be kwa wieye mu be hu Awurade ani monyam. Hwe busumi we nkwa wieye emma wo mu abubuo wate. Busumi we enkwa wieye emma oyure enhoda. Niye pesa wote ase ne se bosumi we na aba no ono so de niam bebredi aba. Bosumi we nipa bewu. Bosumi meka jo se nipa nwu ameboa. Bosumi we nipa bewu. Bosumi we enipa benya akwanhia. Bosumi we eniam bebre na wo bete wo wasum. But wo a wotie mi na no pai. Wo a wo de ufidie na to ha na no pai. Se driver bi na wo chima to na wo ye passenger bi no wa faka na wo so wotie mi ne na no pai a. Apamo eni nyankopon wo no. Me say sa pamo no Awurade be kai na obehu mobo. He bosumi we se impo ya tro wo moma so se bosumi we ubewu a yenso ye sire nyankopon. Aden we are not the first people ye ba be sire Awurade amana tie yen yo. Awurade adi kan ye bi dada na no Hezekiah Bible say Awurade suma ne difo so wonko no wonko kan kire ni pen se bosumi we obewu. Hezekiah tie pe no se Debi or sorry ye na obompaye Bible ma yete ase se odi nani kire ban no sre osoro hini nyankopon no Awurade tie no no san di mfie ni bi kan na fia no wo ne ho tie me ena no pai ni ameka kire wo ne se impo Awurade ahyehye se bosumi we nko de wo kwa ye sre no ye sre nyankopon no so onfa wo nkwa nche yen mfie dunum ebiom. Awurade mfa wo nkwa nche yen emfie duenu biem. Awurade mfa wo nkwa enche yen. We will live and declare the goodness of God. Hwe bosumi we premature death
a obonefo no ato de awuram November bosumi wei obonefo na adwene se emrantie ne ibewu emabaawa ne ibewu enkwada nketinketi ibewu ene we Yesu dinimu bosumi wei saade no ya de bone obonefo no de awuram obonefo no asesa wo kire se bosumi wei ene manifest no ewe Yesu Kristo dinimu awurade asem otumi nchen wo mo ene nti ye bona Daniel bosumi wei premature death ye tujatum enya djuma bosumi we ye bedi amen bosumi we bad surprises bia ni hono mu ebeba bad news nc bosumi we Ghana eja ntom bosumi we Ghana entokwa nsi bosumi we Ghana ku bia ni ho ebesi Awurade be hwe yen nyempese wote ase ne se emu be ye dindie but eya no wakaya asem a meka kire oda bia me se den oye genyame oye obenyankopon oye honkunkun nyankopon emu be ye din se meka kire se munya de ana meboa se meka kire wo se eduru ba bia persecutions emmem enkrofo betataw eduru ba bia enkrofo bi bepese wa bamu be bukura se wo sum nyame eduru ba bia enkrofo bi be mu abamu abu kura se wo de woni padua si wo se me de I want to do this for God. Even people from your own bloodline, people from your own mother's lineage, your father's lineage, they will arise against the good things that they have seen in you. Adai ebi to Joseph, but listen to me. A year so chire so said, bosumi ya yi womu awurade onwu yen animu aseda. Onyankopon na ode ye hyase no, ode ye bekwa wie papa. Na eyire so chire so seden obe ense dua sie subonten ho wa bre nipa nyina abamu abu wa bre nipa nyina esusu dwatire no ehonom na awurade oba bedai ni tumi ne kese yedi no odi adanse dia hye ya funu mu hwe abosumi weyi awurade obeye wo yie mese bosumi weyi awurade obeye wo yie woni wasefo nyina obi bia wadofo nyina awurade beye mu yie hwe na Bible say awurade nyankopon ne oba dwamani no ekwa apam kan se hwe na momfa ka do mfa nse momo pono no ano se obofo no a wo sei ade no eba obekai wo na Bible say awurade asem baaye emom ye osetie eye ne saa pepepe na wabra obofo a woko obofo a wo sei nioma wabra wo hia sore no wabra enipa nyina esuo no Bible say oduru hono awurade kai apam a ono ene ne nkrofo ewo ema ode won kwache ewo ena no payi awurade be kai apam a one yen wo awurade be kai apam a one ne wo no ode won kwa be chewo ungu ubenya nkwa ubetena ase na obedi adanse patience nya akonwom no fatumu mame yanwu ibenya nkwa busumi wei yare nka ye nto famu ibenya hoden busumi wei awurade ne monya ba kase o na dom be doso busumi wei unsu be di adanse o hwa busumi awurade be surprise wo busumi wei aware na ya wadwene se ntumi maso ada na ebeba so o hwa busumi wei awo no ubenya bio busumi wei awurade de ubetu kwan hwa busumi wei awurade be ma wawie wo dan no ubesibi busumi wei obehye wani munyam tiase awurade be kai na pam edai one ye ntem na onwu ye ngadi mu aseda ewe Yesu Kristo tinemu amen amen yankwai Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba ahenkan 933.3 FM.
Sana Adisi Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache and the AHENKAN933FM. Debbie. Me pato wi mo brese de bisia kwene da mu nyina ma me fanto asom fama na fe yankwen anim hyene nso e fama me ene sei na ewie mo bre no o kire se ebeko aropai ewo apue mantem emia ya hoduo ni bie no ensuo ni bemuna tie ensuo ni bemunu mu na no pai ewo apue mantem emia ya hoduo ni bi na ne tie ne se baabi de ensuo no ebeto no ubun se ayiramu ni na musa gr ene na musa enya apue mantem nkuro ahoduo ni nyina but eyemia ya ahoduo ni bi eno no ya no pai afei yekọ awia bremu no a awia bremu no nsuo no besan apetepete ewo mmea ya hudu bi anopa yi omunya nsuo no ewiem nsuo no ebemuna ebeye se ya na sane anopa yi ebeye wo mmea ya hudu bi no anwumre sa pepepe ene besan ye nsuo no beto ayeremo be ne nananamu ene nti ya na wa hye ne nso e de amame awia kitiwa bi bebo ewo apuema ntam ya hudu ni bi baabi fo de enam se ensuo ne beto awia ne nti awia na no be ye den pa na akotwe nsuo ne de aba me pa chaw wei ene se ne wi mbobre besi akọ ne da mu ni nyina mpanimfo a wo mo ene hwe wi mbobre nsem so ene de ba ya ye de amane no e de ama wo me bo ne tofa ene ensuo e wo wi mu ensuo ne wo wi mu no e beto ayeremo e be ne nam mu nti ya na wa hye ne nso ama me awia no nso bi bebo but aya no wa mu ani akoko ne ho awia ne pie no ya o ma wutimi ya ode bibire no kuku jegu ho a wa hwe ye nsuo no e be san tie si akira be ha adwen hye ne nso e fama me se nyankopon ya adom a okena awurade de asem kama bi dia ba de wo obofo no soma na mane baaye no oyo obofo pa o de asem kama bi dia ba but se utai tie mi a mi ewura bosumi fufuru ya me mfa ni agro ewura bosumi fufuru mu a eya na I don't joke with it because bosumi ne se ba se ya nei eye so fresh ni abeka kire ni bia uti ode nsafo ade aba ode nhyira safo aba sanso ode no me nsafo aba but uye nyame ba enti na meka kire se fa nhyira de no fa nhyira safo ano fa safo ano ebie niam papa no ya tentam enti se wantimi amfa bia me ka kire wo koso ase betumi kura nkene ye fasting be from anope ya kopim 12 na o meditate sa chese asem no mane nya ba akopɛ awurade mabosumi nya mi yie awurade mabosumi nya mi yie ene ma pa ewo mefa na meditate keka wano bobobbo so sa awurade be ye wo kese me ka we ya kyerɛ wo enhyira we mo be fa yedie we mo be fa yes ni nyina wo ho but unyane totin sa adwuma wo ho e wo sa wo ye ye woni ma bibiri wo ho a wo sa won so utena ase na wo discipline wo ho yase wo benyini ache bosumi we wo benyini ache ungu na se ukokotena ensa so na wo we nsa no a bosumi we nsa ne bekum yase bosumi we wo benyini ache na wo ye babunu na de wa adwene se adwaman no na wo tu atena so a wo benya amane nkrofo ho nsem na abekeka na bosumi we yi a wo benya amane ene ma enya papa na wo be ye bosumi we yi a wo benya amane nti in as much as say enhyira wo mu no eno me nsu wom but ya ne nyame etiri mu podie anka nhyira na de bia opese ne ma ensa beka but ya na ne ma so dinti ye gye nhyira no to woni akofa no me but awurade ma ne mpade yen bosumi we will discipline ourselves in all fears of our life na awurade be ye kese e de amayen na dom no so emfa mayen ye dispose beto aso. But I've seen some messages.
ebinom da nyame ase ebinom nso echiachia nkrofo ebinom nso keka nsɛm ahorow bibre ɛne nti ma menkɔ na menkɔnkɔfa ɛmfa ma wɔ m na afei mema sports fo ne kwan wei si ye frɛ Sly Papa na Sly Papa de anopetututu ente sa ye da nyame ase no so wonte ye behwe politics ya waka gumu wa ha sanso so ena Blessed Sun 2 pm asante mampon ono so anopetututu se ya ye da urade ase politics no on de ye wonte si odogo bi no abe Papa J esi good morning Obuoba Ofori Amanfo ye da nyankopon ase so asan e de awura bosome November emu enchia enko ema engineer Emmanuel Kofi Apoy or your regional ECG one funny position number I say our regional ECG tema ena owo Adwa Roberta Mrs. OK FM and so say amen and amen to all the things you are declaring. Blessed or say new month ahenkan nyankopon enhyira mu nyina. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Busumi we nso awurade obehwe yen. Adwa Roberta ne de no. Crunchy Godfred and so amanensa so ha no mo a in approval say nyankopon busumi ampam pam pam pa say obehwe yen. Afei Kenny ye frɛ no Kwasi Pebi but was ye frɛ no King Kenny Facebook ni ono so kanie o say wabɔ me din ne pa nti wakyɛ so anim me morning show mayor of the east I salute you say me that say King Kenny erade enka wo ho Nana Kwame Benson or ye elder with the Church of Pentecost minuano no ti ono so kan o say my bro o say or ye de otai ya na ni gie pa doing what he likes doing best ye da see bebre Nana Kwame Benson say na be kaka kire no Pentecost elder enche obey osofo say the Pentecost na wura ni mu no enya senketwa na Densa honorable Densa so the about house. Good morning to the good people of Odan Kwanta wachia mu nyina owie no say patriotic members are more united achievements for development monso omamu nyina happy new month. Honorable Densa no na te say Danis or being AJ and an pay on also a reporting ho ha no me pa cho o join a na wa report wo ho na yetimi ehunu yekoba ide aka nyina e de beto aso but for now sports and ye de eto aso e de amamo omo wi a ye besan aba na ye de aka nyina e de beto aso. This is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time. Everybody for my chamo. Ayo so bo. Mpo boko de. We have go there. Nyame adom me so me hoye pa. Ya say rabo so me fufuro mu. Still na senate na sanete. La bi enkasa sa wantie me twe microphone ni ben wa no. Aha. O say me pese me chese bibia sesan ye. Bibia be sesan. Number na sesan. Emu dia he. Number date na sesan ko. Sana wo hunu no. Say so say obi ehunu ade. O da bi. Me metie me she space. On hye bi. Nti ebia se de me hunu ade no hunu ne saa. Me de me hunu ne se bosumi wei. Eye November bosumi foforo a yewuram. Bosumi wei wo be ware. Bosumi wei awurade be hira wo. Hwe ni wa ete se de ete no a. Na me be hira me. Eno de mefa. Aware de wo de me nya dwen. Aware de won hye da nyintum saa ho. Well na bia na divine intervention. Onyindi. O je onyi ni. Say that's obi eno. Na me njindi. And I know na eji ka chem so on dia ware nje jisi obi hye da ware chem. O mejidi so. Ah, me to one of this o. Ma wale ma o di be fa de afa. O be ye. Ba say wa ka Ma di gra. E de cry me de cry. E be ye bet. On say Yankopon kan bibi kire ona even no hwe Bible ma. O mo asansem na go straight to them no. Ebi according ma Aaron na Moses mu ba ko. Na yes man so nko Egypt no o say me pro do ada. Eri Moses. Na me de be da ko. O say da bi ko
uduru ho no mo a nyankopon na abehunu se de obekasa ebia o starting no wo lapses bi a wo feel say ade we nti na bia mintimi complete ade bet nyankopon hyehye o na wa kan te bebam sa gidie na mpese wunya se ne wo kan se Moses ka se me de me podudu o and also okay don't worry uduru ho no mo a me na me soma o yes enti na woni ani da so they say wo pia si kire ne boy den Pepsodent ne boy den but nyankopon na ode wawura November mu no ono no nim kwan obefa so obehwe o ze ware so boy den aware bo nso aye den do no yes kire boy den but nyankopon sa se kire do ba no nya bia ma na so se de mo aware bo aye den but nyankopon ode wawura November mu no ono abehwe ye ne ma ware ne bo ma fo be se ka se ne ma boy den ne bo de emma fem but obe provide the amount so that's it or say our Lord will provide according to his riches provided no provided but to me unprovided 1957 ana me ya abrante na me basu ni na ye kase wiase aidin kase wiase aidin up to now assess to gususu se wiase aidin but uradi gususu hira yen so that's it enti nyankopon odi awura mu no obehwe yen nyankopon odi awura mu no eje obehwe wo ze bi muso ba mo di benye ska ware arom de o de e wase yeti ase ne se oh yes de wase yeti ase ne se empem bebre ni ana yam papa no ne ye nwua no mo asofo no mo no ebi mu nhye da preach the mind of God enfa nkyere o mo members no de wase omo ti ase ne se enye ye aba wiase nyina na ebe ye ma se ye mo obi aso me ye hia ni sa yo muka oh yes but enye obia nso so ene nyankopon bo ne ba so medi yie sa o se bi medi yie ne bi mso abre okay enye sa obebre no be dey but enye nipa ni nyina na bedi yie de wase me pese omo de show mutirim no se comedy obia no de odiawu Yesu ba asase so no na ayarefo bebre wo ho but what say Yesu ba obesa ayarefo nyina yare David obesa binom yare te binum de omo yare wu sa ibinum de omo yare wu ye enti enye nipa nyina ne be yi story ya Bible mi say na nkofo mi oni bi ho no ba ko scan na ba ko ni ska ba ko kodidi e say ba ko kodidi ba ko aduane a wadi leftover no say ewie ne nyankopon kai no sa na 70 ana say ne wonye ska na ko heaven dey an fine ba bi o ma wonye ska heaven so an ko bi say eno no wa wonye ska onso heaven won ko bi na oni mi say an wo cha na man pa bone oh yes wo ska wonya bone ke bebere o ni awo kan me nyiwa chi ni bone abaye obi a ebi o ye jamani na ne de no wonye ska obatum nkyere but wo ska ene ma kitikiti bi ma wonye na unim say adwaman kra no eskafo ne wosen ko mbo adwaman ana be kasa eskafo no omo no munye ska ne adwaman ne de ontu bebere e wonimu a ontu nyai but say uni ska boni bia baby what I say because uni ska sometimes also utimi obi she atare papa abeka also gonya bia be she also ko bu obi fa so na onya wadi mate wase perfect but the me person me ka kire wo ne say me kanya me adwen onye nipa adwen o a kire wo say nyame tumi ya de nyame tumi ye nti odi wawura bosumi we mu no obehwe say wabrɛ wo a nkene nka wo ma wo nsɔre nka hwa na ka obeko bisa no aya na nyame me nkwa na me de na meka me bode say yire so eden ya say wo kan nkofo adwen but nkofo de na ye kan ɛna meka say saafo no si nyankopɔn abrɛ wo mu a enka anwumre ya nka okum ko ma wo hunu ne kra nka hwa na ka obeko akobisa no tinia president obada be sɔre na wawu a tinia president na ma o ka say opa atoma me opa man toma ndi no toma wa hu no say odewi aka 19 days ni akɔ kata and na twem aka 19 days man ko president asem so wa ka say man ayem ya pa ada o se den anya no kɔtena hotel ka say mu bisa no question bi o say ono de say o hwe na live na so obetu am NDC obetu am MPP say fatawa na say nyo kan no oboa omboa miji tum so omboa abatwo ye miji tum so omboa okoji na chebina na ogita dokun na no se dokun we wanzi so say mumboa me na anase munya dai mumpia me nkosha bank pia me nti odi ATS ni wie dey pa betu am NDC betu am MPP emfa no ho ATS na so ti see you know mean to mean kasam famma no yenya ono abo ponkroma agoyeza adwuma no ti see ameti area meti hide my capacity as morning show host ewa AHENKAN FM meba asem we wo metrima na adwunya meba na muze ma bi etwa bode otwa bode na nti otwa bode eduan ni free so no no otwa bode no so free won se eduan aso awie ade wo bewu
dabi say aso awie nti owunya no so mfo aso bio so ati ase say body na so ba ko anu anu no utwa body mfiri so ni apeso che say ansan fifi bio ni apeso che say opani ne maye ho bi mu nti no okeka ni anu okeka so isi ade woni e o say adwuma ne wawie nti yo say opo mbo your president audition ba ya na ti say men kan che so chia wo me kan say me jeni so wa onu so ate o kan ye wate me ne no wo ba bi kontie na mbobo no ele jabere ni ntina no o monitor we enti awurade behwe yen de me kan no aka 19 days na work up that is a Sunday by ni week and 2 weeks I'm say Friday na I need 20th near Sunday Sunday 20th near Sunday okay enti eno no Saturday no match because na no the opening one 20th na yesha say match because but ano passing nyina be ma comment ni bi time no o short time na 7:10 near the ahin bia AM and I say PM enumre enti omo ye program enumre na asem ato omo yeah so humble say e be the kind of okay short time na e be 4 e be the kind of no 4 omo short time na 4 PM 7 PM 10 PM okay 1 AM 1 AM I will cut a hole. A 1 AM or Ghana. As I 1 AM, not the boxing. Sounds man else, no more cook our time. No, 1 AM, the time I know, and I will see group stages week 1. Group stages week 1, no, Qatar Ecuador, 20th November, and near number 7. And near number 7. Senegal, Netherlands, and so 21st. I think so. Time ni. What's that time? Sometimes they born we or GMT or some sort of win. But yeah, wahane de no GMT. Yeah, wahane GMT. Sir, inti 10 AM. Where 1:05. 1 PM. And a 4 PM. And a 7 PM. It's the time no there. PM. Normally na AM. Oh yeah. What I say? Nti omo mbona no pa na mfa say wa opani ke kan se mu yi na o hanu say PM wo mo ho AM say o 10 AM no say ha 1 PM sa na wo ka no yes okay what I say sa na sitie na bona nimre obo week 1 no sanya we ni da woni mu na pepepe week 1 no Qatar ni Ecuador 20th of November day na Sunday Sunday by ni 2 weeks o Sunday by ni 2 weeks yes I got 3 weeks 7 PM okay next game na Senegal against Netherlands and no 21st November and so 7 PM France and Australia and so 10 PM 22nd to we time now can you yen ha okay time no so me bona homache wo ho so me bona wia wa ha Ghana de ne hia pa Ghana de ne hia Ghana de no so 24th November 7 PM okay against Portugal enti mahu 4 PM wa ha 4 PM je se kwa kunkroma nso ne ho be kire ne kakra oma ena ayi obedi dia na ne ho be kire no ena ayi ejamanu on there you are one Dad okay chama ba ko mid morning so say match na ebi sham no pakran bank e ten ho I mean say bia here na fix matches na bia mid morning na mid morning drive vobio no na ma kire omo na asem ato I see nyankopon ka mo ho but bosumi we nso bi betu kwan ana enye sa bosumi no mutu kwan no se bosumi we nti bosumi we nso bi betu kwan awurade nka mo nyina mo ho mo nkomra nipa bebre na etu kwan me dem peska bebre mbotom basa wo kata no nya wo be kwa na da me kata da sama dinka nka wasa kata o de chem free gram me sim Europe okay me say na be ya me kwa ma bra bodo be sisa za dollar da mutia na go dem sam fam Johnson Ghana ma de simamba yam fast da ema Jubilee Hospital me patcho na no pe ohododo na pe bi agi ayaresa ye dia remu Jubilee Hospital okwa Dr. Sibejina 24/7 ahwema yare wa ne ha wadwen nyina no enso atimi atu ayira afi bia won so pese okoda ho na unya private room na oda oba bibiri na ho no ma onso betimi adadjojo ho na bibia akọ fine enso edi ama afi lab
ho o person check o blood group na fe o blood type family ni nyina no munnim ene na se blood group ene mo join a kopie me na fe en fa laboratory kese no emfa embo doctor chiro indra mo se kona koto na fasa ho yare a ye pharmacy kese a ye betimi edi abo antenatal care ni postnatal care ho de ma emma ma fa afuro na fe emma na ma wo awie no na se we no antenatal care no ro ni chiema na se en kra kopim time ni no bosom ni beso na bibia so akoye edi ama postnatal care no no eni ni wa wo awie akora no person checking weight induana ondi afi indra onom eni inso no bitim bona pomude no so tuma ntuma pa edi efrade a ncheche ni be ma na bibia so akofan edi ama e bia person surgery bi operation bi na person ya yo ti akese on ma ye betimi edi aboa afi bia wo no wafa fro pese utwa scan no sakra no crampo no oyo bema oyo ba ni nyina no be piem na afi yemboa prostate na etito pese onyenu twa scan no na ne kese ye no asi afakoye dia brane afi yemfa ye ultrasound afi ECG scan no emfa emboa wo sakwan no so yare bi acho nanso no uso betumi edi nkomo eda che wadamfo ebia wokokan ade beche na eda bonten be piem na afi ne cancer unit no endi nkomo na afi yemboa wo sakwan no so wani na eya wo ya wani na etete wo ade benwa unhu ewe nso a unhu a bepiem yakache na afi yemboa sise fatase ni ne mahwehwenu na o shade be mam ese fatase ma oduro nso na onuma eno nso ne yede be mam afi efeda anopa bia no yade anchechire ekoso ede ma diabetes na hypertension fo no mombra na afi mom yenkyere mo induane amundi nso mo na afi betimi abona sa yawa no so no atimi atu ayira afi oba na se kom de odi a yiwani kantin kesi onuma eduane a opato bia no obenya ato edi afi kita insurance so dia ye beje na afi ya hwe oye wo hwe chi akwan a odan aboabo amantra bridge ne so honom ina obohu ye fe number yi na afi nkoma ka wo chenyina no oni endi number na 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784645 0241 784645 unnatural mineral water 7 can fencha on there and pay say is wapa de no unnatural mineral water na binu numa bibia be koye ede ama wo dan dan betena se anopa bia me bondewro tonton ka chese ko pensuo bito na fe ubo bi na bibia enso enko fine emfa ema na kopima chese unnatural mineral water no impinfo agye atuma se FDA agye enso atuma nya binuma bibia ebe ko fine enso ede ama wo na unya nsuo binuma ade potassium calcium magnesium no nini na benya bi ensuo ma se duonu ndro de ensuo ekonteni nini na ubo bi ebo na bibia nso akoye diama tibia na uye engagement anase wo de no auto party a obese bo owo ese kope unnatural mineral water ni bi na fedu djuma na bibia enso enkofan enfama bia na opedoso ponatua ana ope baako akofi akonom foni echemo ewo achimodna ye be Ghana commercial bank ne pe uduruwa be hunu unnatural mineral water na akope bia tono bibia enso akofan e de ama oni penfo ndi nkomo ewo sa ahomatufo iso 0249 680-213 0249 680-213 and I said 0500-231-091 offer unnatural mineral water one by you soon wedding come on bia koye e de ama yan shan sam na semfefia mane na akopiem enra na se games mensan ekoso wo Europe La Liga Santander na game back na baso Elche Etnasma Hetafe ebone kanin bako wantimi ante sanso Italian Serie A no so no Verona Etnasma Roma echintwa na kanin miensa Verona fo no mutimi ate kanin bako Monza enso Etnase ama Bologna chinitia na kanin mienu a Monza enso etimi ate kanin bako we game sabaso o Europe enra anyway yenani enko Champions League mana sende esanso esase na na kopia matesa wodo webre ena se etofem na sei ena se Champions League ni mu no eko akowie ban Leverkusen etnafie oni boboku a ye fan Club Brugge ed ebony ena enumbre game no enso etofem FC Porto etnafie oni Atletico Madrid ed ebony ena enumbre game no enso etofem Bayern Munich etnafie oni Inter Milan ed ebony kankane powe match enso etofema sa pepe ena se esi etie Liverpool etnafie oni
Napoli enso adbebo ni enanumre game no enso Tottenham Marseille atrenfie woni Tottenham Hotspur enso ade ebebo ni a we enso game a tese enisu fe no eba Victoria Plazan atrenfie woni Barcelona enso adbebo ni ene anumre game no Tottenham Rangers atrenfie woni Ajax Amsterdam ade eboni Sporting CP atrenfie woni Eintracht Frankfurt enso ade eboni a we Champions League mu matches ende Tottenham medimu nsam no ade ejaw ebeto so ochina Santiago Bernabeu no Boboku and the Real Madrid betena se on Celtic ne bebo afi Shakhtar Donetsk nso betena fie on RB Leipzig at the time so kopiemo San Siro Italy so a ye AC Milan enso ane Salzburg at the Burnley afo Stamford Bridge Chelsea and Dynamo Zagreb and Ebo FC Copenhagen at Nafie on Dortmund at the time so Allianz Stadium no Juventus at Nafie on PSG in Ebo afi Maccabi Haifa on also Otnase on Benfica at the time so Nafe Etihad Stadium no Man City and so ne Sebia at the Aboni way game seba so Ochina wo UEFA Champions League name yes sauna si kopiemu awo Japan for ekrom kodi nkoma kan fama oni mi se enchebia na se World Cup no enso Tottenham awo katane ne patem na kopie Japan na coach efan Hajimi enso ne nsam kaka ade atudwa ukopia place ahodo na ena se wode ba na sadia Ghana ye squad ade kwakwa ye huye no one de 26 man squad no wode aba te se nika ye pa na Brent efan Takifusa so sina kan enso adema basa nkola bremu no ennenemu asi anu penfoto nsade afena ese World Cup wonu so ekobia fe kopium awo Brighton ni patema Brent osina kan adema Brighton boboko no Brent efan mitoma wonu so sina kan adema Brighton boboko no papa atunsa de from a wo so gidie mapa se World Cup no mokọ ne Japan for ebetumi akwakobo mo homoden a ene nkoma eba na no pamini musam no ade ajaw yegusu ejina World Cup no mu na do ne chema defending champion France boboko no na reporter eba ne se Pogba osi academy Juve no Brent no sanso nya airtie injury na se run out 3 weeks ontimi enjemu ensia kan football mu na do ne chema Didier Deschamps osi sanya na esinu de ahana dwen ye pa cause Pogba MS World Cup no na fe Ngolo Kante enso MS World Cup na omunu so no so person di World Cup sanso di suom na so bio no anhwa na ambem yempiemu awa Brent fan Federico Valverde nso aso endi kuma kan fama Brent esina kan Edema Real Madrid boboko no den sem kaka da tudwa wo se onu Uruguay Brent ese World Cup okwa kobo no se group ni de chese nya de team ya underdogs a chese Ghana Portugal South Korea oso mu ni no bia won na Ghana for de won ye papa ese World Cup oyekoi omo ana se Uruguay for omo da ya hon pa ya ana so mguso omo bo ni nkomo eba ni musam no e de ajaw Leo André Messi si academy PSG na na beto dwa se Barca like this Brent be san join Barca bio na bibia enso akofan edi amano na reporter yensa kan se Leo Messi esan Inter Miami edi nkoma na se bibia konkan edi ama Brent no David Beckham afọ 12 Jansa Brent de so san be piemo Major Soccer League ni mo na bibia so ekofan edi emomo Inter likely sa Brent and edi Leo André Messi no onso betimi adwani Inter Miami na bibia so akofan edi amano yene abafie dia na se Thomas Tikade sem kakada tu Joshua no wanan susu da se Chelsea for pam ne tentam so sa no nim se Chelsea abane de kade obo adwuma ye pa na wache Chelsea bobo kodan so no de mpirifo apam no mbusa no se esia no osan so return abane coaching niam ni bio na o se esia de dabi se ye kache obi ase osan so be coach se esia de a na se yentro ene odio transfer de ho na mripam no ye basan so anwo no opa fan Thomas Tuchel se ogina timu coach a ene nkoma apa no so ade atoja ukopiemu Europa na se teams a omo starting lineup no just ni boarding pan no bobo kwande Man City ne dinkan na say ne no na se table ni esi etie tima na se omo boarding pan plus wo mo boarding kan nyina boma na se ade a omo bone bone ekon kan na fo mo sanso bo edin dia Man City edinkan na se ukan nyina boma onu kita be se 560 million pounds eni sika na se do mo so PSG enso ewremo onu so kita 439 million pounds afi Manchester United so tosu miensa
na ɔno nso kita 430 million pounds. Liverpool, El Hall, Chelsea, Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Juve, we na fe Baboko and then the Bayern Munich nso on ma ɔma compete the first 10 na ukopie mo Europa starting 11 na ɔmo bo Eden pan say na esi etie. Yeba fie na shafisem na say Ede amade enkonkopie mo El Blasters akache unim se World Cup na nche bia na se ehyiase ewo obi man so katana no na se president oda aya Jimfina no papa fa ne keto kreku ni nsem kakra dia tudwa wase Nyankopon aya adoma on the 4th November National Day for Islamic prayers there some de ko bompaye na fe amode abo Blasters no na bia enso atumi akoyie na se kopima adwumadie no on the 4th na se etofema se mpinifo kukuda mbebria Muslim nsom no amode da danimu no amini na abakoboa na chief imam ya fe Sheikh Usman Nuhu Asurubutu ono na se bedi animo na fe empa ya fanze Sharubutu entino za chief imam chief imam me tobase ba chief imam Sheikh Osmanu Nuhu Sharubutu ti onu na bedi animo na fe empire bono na bia so asase efiada 4th November na se asase ewo mosque kase pa obakrom na Ghana ha eno ene dikan ukopia kandan no potema eho na se butu a simpenifo na fe Ghana foni na yambo na fe empire bono enso enkonfirm Blasters na be yakọ kata yebetumi abobra ewo so odwumade na se a ene nsem kaka eba edim nsem no e de agya wo kata kantua Black Stars ekopie mu ewase afakobo World Cup ni no ni ebisa former Black Stars player Nessa Pandin ade Abdul Razak do not friend Golden Boy ebisa say Ghana ohwe team no mo ohwe technical staff kita yen na fe management ade ekwa Black Stars World Cup ebetimi abo niye we enkoma Abdul Razak Golden Boy ade to yenim. Well, we hope they do better. You know, we've been there before in Germany, in South Africa. This is our 4th time. Been there before. It's not that this is the first time. They've been there 2006, right? And 2010 and 14. And this time around, we are going again. It's the same Ghana. I mean, the players have changed, but football is still football. It's not possible. Some people can play 2 or 3 World Cup. Some can play only once. They can come back. Some can play 2, some can play 3, some can play 4. If you are fortunate, right? So we hope this time those, now that we are trying and getting players, dual citizenship, you know, it's not easy anyway. They've been playing away from Ghana. They've been playing in Europe. They are doing best. But sometimes national team, it's not only by playing in Europe that can help you. Locally, the people have been playing. The Egyptians, the Tunisians, the Algerians, some of them are locally, but they play. So we shouldn't abandon the whole thing. We need to go professionally all the time. Then those at home will feel, as if whatever they do, they will never be called. So they won't give their best. But I'm not saying that even if you are not doing well, you should be called. If you are here locally, you're not doing well, you won't be called. So I'm praying that those coming now, this is their first time. Maybe for the competition, let's hope the way we saw them and brought them, they are going to deliver. But if they deliver, surely I hope we can go far. Enti wey sama Abdul Razak Golden Boy tu na owie pe na Kwasi Nyantachi ono so ye former Ghana Football Association president Ochirema na se coach Oto Ado ekono de ekono ya de sisi am prepare de a unique person for Ghana Football Association Kofi ni wan say unique person for Black Stars o say a unique person for Football Association na ekoso Ghana ha no Ochirema 2006 no a player no ka Black Stars no after 2014 was also be serve as scout Edema Black Star 2022 or a head coach Edema Black Star and no a man a unique person for Ghana football and Sima Kusina Techi Edituja. I think Otoado is a unique person in the setup of the Football Association because he took part in the 2006 World Cup as a player. Then in the 2014 World Cup, he was there as part of the technical team. And then in 2022, he is going there as a head coach. So he's had the benefit of almost every experience. So I expect him to do well in managing the players. I expect him to do well in instilling discipline in the team. I expect him to be firm and operate according to the standards, the highest standards or best standards in coaching. I expect him to do his very best and ensure that we achieve the best in this World Cup. He should perform beyond the milestones that we have achieved in the past. Yes, into way Sama Kosinyan Techi, former GFA president of the two, or say a unique person for Football Association.
Anka say Black Stars. Na no na fun. That na no fun. Say lawyer. Oka so ni mioka. Come here trust. Yɛnkyerɛ sɛ nkɔpie mu Kumase na afei nkɔdi nkɔmmɔ ɛmfa ɛma na ndra da kɔpie mu Babanyara Sports Stadium a Kumase Asante Wɔrɔkɔ ɛne Kim Faisal ɛde buani na kansie na wie no ɛna sɛ kɔtɔkɔfo ɛkyi Kim Faisal ɛbɔ maka no mmiɛnsa ama ntumi ante na no ɛna sɛ papa wɔno ɛna head coach ɛde ma Kumase Asante Wɔrɔkɔ bɔbɔkɔ no papa ɛfɛ no Zedu Zabo ɛde nsɛm kaka de tudwa wɔsɛsia de ne team no ayɛ yie na sɛ wohwɛ kɔtɔkɔfo players no bɔ a mobɔ ne sɛ de ɔmu si di agorɔ no deɛ a ɛsɛ bibia ɛda na akwan mu korɔgyen a bibia ekoye eso adama boku den kote ensema Zedu Zabo ade tu yanim. Je trouve mon équipe qui progresse petit à petit. Je trouve mon équipe qui progresse petit à petit. Yeah. As you just said, gradually I see my team progressing as compared to the first matches we played here. You could see that the team has really improved. Yes, we ensema Zedu Zabo ade tu yanim ade musam no eso ade ajara se de bring up true as what you say. You know, so pepe edetia yedi mu enkomo no ede agya no sanso ekasaye ede fa branch efa ne Mbela ena fa branch efa ne Mukwala ndo Mukwala eto atena ede Kumase Asante Koroko yentie ensema coach a efa ne Zedu Zabo ede etu yanim. Effectivement Mukwala n'est pas comparé avec Mbela. Mbela c'était un attaquant chevronné. Alors Mukwala il n'a pas assez d'expérience comme Mbela. Donc je suis satisfait de son jeu parce qu'il progresse aussi. Petit à petit, il va avoir son mot à dire. Yeah, you cannot compare Mukwala and Mbela. They are two different players altogether. Mukwala is Mukwala and Mbela is Mbela. Being the head coach, I'm okay. Even though he was not having the score, he have not had the scoring boot. But being the head coach, I'm okay. Today he had a goal, and gradually he will get to the top or the performance that we know Mbela or Mukwala. Yes, until ose Mbela Mbela ene Mukwala nso ye Mukwala nti obi asinya kan a yemfa obi enkompe obi eno enso ne ensem kaka head coach ene ma Kumase Asante Koroko boboko no Zedu Zabo ade tu enu ade mu nsem no ade agyaw Kofi Fancy na eno outstanding game about so Premier League ne mu Samates any Great Olympics go behind PM Tamale City enso ehye ba koma Royal United enso ehye ba ko Ken Faisal etenase ama eye Asanwoko etwa ne kan mu miensa ama Ken Faisal team anti Steven Mukwala Enoch Morrison na Richard Bodu William Ranti mo Bogus na de ma Asante Koroko table no first 4 Aduana Stars 10 points Accra Lions 9 Brekum Chelsea 8 Great Olympics 8 Asanwoko beto so enum 7 Afoko Pimo the last year from 9th position now Dream Steps was 6 Karela 6 Hard to Folk and so 5 Samates 4 Kodokuru Royals 4 Bibiani Gold Stars 3 Bechem United 3 Royal United 2 Tamale City 1 Ken Faisal still now that one ma oni abani bi ho nti yenchina we so na fiamfa good dem semo no NC na captain in the morning Obuoba Ofori Amanfo emfa morning show na nto so media de Joshua Kwabena Jenim oti Yosef Eje Kobin Pompo Kuare Raymond Ashete Rat ene Ben Mauli yenye ne kenti wo media good dem semo ebijaw ene anope captain in the morning Obuoba Ofori Amanfo over to you. Arise, God, the youth for your cause.
Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM. Odo vita vita chainera Umina mu wakaza Oh hiwa Ara udia mi fano mi mi bro Mingo noyo Mingo noyo Mingo mi kitu ade Mingo noyo Mingo noyo mi kitu ade Oni nyetia na wama obey Abrani etiete Mema kese dono Adeuzi mi anodami Oduo tisensunu Agadi ambani wase Oduo Agadi Oduo tisensunu Agadi ambani wase Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM. Some 42 minutes into 7 a.m. Still live on your family favorite radio station, AHENKAN 93.3. Mepachoye da Sibibre, ye call into the world of sports. Update ni breaking news. Ekoso ho nyina no. Omo Edia Brow Joshua Kwabena Ejenim. Na Kofi Ejiri. Mauli ena e produce Ochi wonka. Obrimpon opoku ware enso mastermind ye e wo fie yem fast dan confirm awom o ma wie ye beto aso e de ama o hye nso Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM. A very good morning going out to you. Ofreo Michael Amponsa. Also a ardent listener. Eddie Maakye, a very good morning. Michael Amponsa. We are Juma Ewa South Brim Bank Limited at Chiase branch. Sansuso and a credit officer. Bright Kwesinya Kon. Also, I pay you good morning. Thanks so much. And one ardent listener be and so ewo oda government hospital. Unfortunately, man be Saudi. I don't pay one so my good morning. You did say be about yeah. I don't want to me know. Someday. Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM. Unya Sasha Nyomna Sif Mami. Sasha Sif from Mami. Emu ode. Enyum ni mu ode. Yes Sasha. Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM. Okay. Yes Sasha bio. Hey. Asemo. One day. No be today. One day. Only one day. Okay. Enti African Sanchez here. Aha. Ow. Ejugum. And also the Samini. Yes, same. Wait to so about good morning.
this month, or say the month of blessing. I thank God for blessing me, and I am so much grateful to Him. May the radios say wa bo me ho ban. Eya na wa chia me ma me dia ma me. Ye frɛ me Asare bedman. Achim odan and odi ne dia ni free buy. Enketua de. Unse enwom na omutu ni bebiri no yenyi mum na lyrics no yete lyrics na nkasa o. Lyrics na ewu mu no yenyi mum ene yete e. Entiti se lumba nwum sei usha wonte ase agi se wanyi enketwa de oti enketwa da se ade Adwa Roberta sauti inketwa dase na afia bim onso tinketwa dase wote ase Gladys de oya we wote ase pa Gladys de otinketwa dase odobu fukura onkasa na enye obi aminimu nu on de bufu obi muna wo odobu fukura onkasa we de bufu okasa Bidi me wodi ntino menna che kura obeba Chaka. Okay, me mama offer with grace. Mommy Grace, we are Jehovah Witness. Na mommy was surprised me and right. Mommy Grace, baby, I will be a Yankopon count home. Or say on Kadi Jehovah and Yayanka Yehovah no. Inti Yehovah and count home. Yehovah Beshow, Auntie Grace, Yehovah or Beshow. Not my man. Sounds so, and I am fancy be and confirm me and Kasami Mammy Auntie Adwa now what you could see in New Waba back. Enti Auntie Adwa Memoa Kwaba. Enti we are bay. So what you say, Dada no. Ade. Me no. Oh. Hey, I'm in for that in fantasy. You see, you many day chi. I want we are near cause she a su frau. Now, so me to hear me a quoni me frau munam. And I don't pay with that into the then I'm just so simple and short. Yes, say, but for Kasem, be guided by the experiences of the last 10 months. Alomo, so be guided by the experiences of the last 10 months. Say you shall see from January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. We are in the month of November. And in the month of November, God will remember you. Listen to me. Would that to be guided by the experiences of last 10 months, no? Oh, Bosumi do na etwam every January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. Eya Bosumi do any womb. And on the catcher will say, do not fear. Because Bible I can't say be or say because he lives, we can face tomorrow. Why? Nyankopon. And I'm saying Nyankopon tiasi enti. Ya wa hotos woni gidie se wo chena nso tomorrow no. Nyankopon be kan yen ho no de yebi ram. But odachi enti de me pese wo tiase in a very simple way ne say be guided by the experiences of the last 10 months. Abusumi du na atwamu no. Me pa cha wo. Mema ni ntwamu nko sa akeke wo. January no eden na usua wom.
February no eden na esiye den na wasua wom. March eden na wusua ye. April, May, June, July, August. Eniyama ben ni sisiye na den na wasua ewom. Ana wo de ane se wakoda na de ache ni ebeti bia obi be se de abebeto bia ye mpoyem. Se abe eton kasere so aka jem se obetumi apo. Enti eniyama esisi ye free January ebepem October ye twam enre ya no. Eniyama bi esisi ye ade bi a wo ye ya wo hunu se ade we de eno na epia mi nhira kwa akire e wo se otwe wo ho free ho bosomi wei. Eniyama bi a esisi ya wani anye ho no men kasa o asi atwam teno ano no twade atwam but be guided by those experiences. Sad esisi ye no ebia na busumi dunu atwam ko no busumi dunu ye senka wo de enka wo bedi asempa de amankrofo but de bia okasa wo ye papa na ankrofo akire mu de kobone busumi atwam no enkrofo keka nsem bebre no a enam se wo ye so resilient to your cause intino ebirum tutu wudin ebirum ka so wo ya homaso wo ye dwe wo mu nipa wo ye say but omunim say you are so disciplined and you don't want to veer off from your own principles. Enkrofo keka nsem bebre mema wa ba mu but be guided by those experiences, those utterances na enkrofo keka ye no, be guided by it. It could also be senkrofo no a omo ka se we say no ebia na genuinely omo express concerns se wotena ase na wotie na wo sha se ye corrections ebeboa wankasa nti insem na omo keka ye no enye nsem na omo kan ye na wo feel say ye bone no enye ni nyina betumi ye bone sa ebinum nso ebetumi abasa na omo express omo genuine concerns but the issue is utie no wa ebetwam wa tena ase na ni omo keka ye no tasene sebese paniko na haban na sunya bibi firim na manin guide wo enti say awura busumi fufrom ye beka wiase nsem papa ewo mu nyina de ato abrabo so but se wankasa nso ni atwam kɔ no wansua bibi amfirim na wamfa bi anye sua de na wo de beto bia bra obeye ni say ya na de awu enye duabo but it's a principle abrabo ye boy nyina is all about principle so follow principle no a okɔ Erade nka wo ho na onom moa wo na niema bi esisi ye bosumi edu atwam kɔ no yema enguide yen ewo ne bosumi ye wura mu imu bosumi mienu na aka ene bosumi ye wura mu yi ene bosumi bro nya bosumi no nkasa ne ye de afiwe ekwa awiye ye de nkakran ye de ekwa awiye but me pese enkwa awiye no unya mfaso edi free so na wudi adanse se beba mu a age se wo nkasa ka kire wo ho se me pese me nya mfaso edi free mu oda chinti odwadini busumi dunu etwa mu koye no ne a wo ye ya anko yie eden na wusua free mu na busumi wei eden na wo ya afa ho ebia busumi etwa mu na ofa niema bag be mienu ankontem ekontem experience ne say na tie e wasa wo de guide wo ho busumi wei na tie ase ma me say so ye wa famu de nu gya de aka hye Erade nsa eyire so kire so seden busumi mienu no aka no Erade ongu wani mu ase obehye wani mu nyam amen me pacho yenkonkofa bambo ensem no so entoa so emfa ema wo Dr. Kwesi Bani ena ede ebreyen sisi ade ye de eye woda chintini de asi nti ma memfa we ni ntoa so na fi da ubonkrata mo boso no so emra wakwan mu ntentem enen ye de nam eni ye say leave outside lights on at night or set them with timer to switch on at night when you leave the house during the day. And we no dia ma omo a omonko an wo te ebia na wo te baabi ya se ho ne residential wo te baabi ya ho ne din kakra onko an ebia wo te fikasiem ukwadwuma
we no mostly ekɔ de ma omo nko an ete anaso omo nko an ete se mo dɔɔso na mo te anaase wunni hɔ no mo kra na obi betumi akodum o kane ama wo a o de be nya nsi so but mo nko an na mo te na mo ti fi akese mu na ma san ewo isolated places no efi atetete ne ho eno nko a wo na nko no ne ye ka chon sese wo sorry a o ansa na wo bekɔ adwuma no eye agya wo kane ani si so eno ne mo nko an na mo te no sa wo nko an na wo te a ena wo bɛyɛ saa de no de bɔ wo ho ban kanea ne bɔ de wo betua nanso so de bɔ wo ho ban anadwo wo so kanea ne siso a mennum no mane wo so a etwe no wo betua ene de fa hye otirim nanso sɛ wontumi nya nsiso na wo betumi akwa aba abeso ne ntem na wo benya obi o around aso ama wo ntem a ebia na wo adwuma o report to fie ebo bɛbɛ 8 and I make us say, Hanny, the moment time come, because I had no 8 no be shed them or that we fufu in the and a food so. Minimum could be a see one potemo ha, and I do 80 no, o call no more. Becca say, I dear someone will be as a woman who be could add that. Omina da. And ya what ya chir, hey, the pebble. Ebi mo typical village yankaza enti yesi ja won kan ya ni siso anwumre na emo wankasa wo ho ban wo bi a wo kwa adwuma na wo maaye wo be frɛ na mana koso ama wo a na waye ne saa na etumi aboa ebetumi a abonten de ne kwa de nka ye fa you know omre ne saying de omde so no switch no ma switch ne nkwa abonten se na be ya uni okra na obi twam kro betumi aso ama wo so ati ase we ni omo muti fi akese mo nko na omo te no ene ne doctor etu omofo ye da se yen fa we entu ye nkoto dwem ne fa mobra na entumi mu ama bambo no emu entumi enyere ye de bonkrata mbo so to aso e de ama wo hwe wo bre no a sima no aduonum enson 57 minutes after 7 Maakye eni dwumadi ni din wadwen kire no betumi de aba behu se comfort agiman enso so adwane yen a oboy aba so se good work done ye da se bebre nyame nka ho comfort eya na wache abusua ni nyina de ama me chia Mr Kusi enso efa ma me me chia Mr Kusi ni omo abusuafo no aka ni nyina echeche omo nyina erade onka mo ho de ubon krata mo so na abusua ye de to aso e de ama ho I don't see Uncle for the one crack time was one for Emma. Now, for young king and him, you are big interviews and everybody come on. Still, I know yet I saw President Nana Dankwe Kufu running somebody to piano. Ye to tum. But here much I say Sika MPDD. Oh, Moka who will Macassa, and I'm going to be $1 no Edru. You say, quite in Yamia, my swassanti. Endra me check in about do 13. Minim baby as and do see ya. If you ever check here, say a really cost roa. Sika MPDD. Na eno na galamse for no so send a message ma me say no cre. Say sika mpedidi but momo so mo de kakra bi omutumu ye hu didi sa na oboba wo hu wako bank akote say e bonyo mo bank sika mpedidi no cre o kra so kwa ka just for phone to silent so what you say e sika mpedidi ni opedidi na ohia ne pedidi ni so say yes ahiafo ma na ya no me stubborn omuso no ha dwen pa ahiafo mba omuso no musa kire wo mo ha dwen o say no checking as 13 ai sisi adu say say 14 about asan ba 14
Hey. This is 15. Okay, 14. 14 wa ha. 14. This is 15, 14, 13. 15, 14, 13. Depending on Forest Bureau and bank a wo kɔ no. Ntimo kasa bebere no ɔkɔ 15. Obeba fam. We ye dia no about 13. Nti mun kama no ntum. Sika mpedede. Sika mpedede. Mon kama no ntum. Yate. Na sika ntimi mra fem boko. Nkasa bi. Nti se wuhia wunua no aka kire ne se Lazion dimpa lebue. Lazion dimpa lebue. Sika mpedede. Lazion dimpa lebue. To wait. Sika mpedede. No kren so se sika mpedede. Ai wa. Ya semo. Sika mpedede. Said the obedwan afa bia nde e wa wasem a. Ba sika mpedede. Said the obeso bia na se me kan kire say nde e wa wasem a. Wow case. Nde e wa wasem. But the oka kosie ne se sika mpedede. Uhia wunua na wa chia no. Lazion dimpa lebue. Sika mpedede. Na sika mpedede yi na ebinom nso ka sɛ sika mpedede ɛne nti sɛ woforo car no na yɛka kyerɛ wo sɛ yɛatomu a ka wano tum ne tua san sɛ sika mpedede ɛne ɔmbɛbo yɛn Obuoba ɛnura ɔnsɛ na ɛna no pɛ nkɔmɔ sɛ gye metere ɛnkɔfo atwa ho ntoma o sika mpedede ntoma no ne mo atwa Ghana for agro ye this one. Anya na sinitwafo nso ato nsuo ma. Dabi o metwa sika mpedede part 1 and 2. Yeah, mate say ba. Sika mpedede part 1 and 2. Say sika mpedede mahu say ho ntoma ba. Sika mpedede. Ayi sanfa to so ne hwe kakra. Okay na ni t-shirt nso die. Sika mpedede. Yes. Just say you na dem no nana. Lazion dimpa lebue. Sika mpedede. Maka me friend teacher. Hey monsieur. And wear your t-shirt. And you want ntoma nso wo ho. Sika mpedede ntoma nso beba. And fa ntoma ne to so e. Sika mpedede. Sika mpedede. Mo am ye de bebi wan se munya sika. Sana tie. Kasa bibiri. Ayamba nso ohwe mu a. Ahiafo ma. Yes wo mo eye de ayi. Obi bia obe criticize na na ado no. Omo ye ahiafo ma. Abayifo ma ni nso ade. Abayifo ma nkurasefo. Abayifo nkurasefo ma. Hey, we abayifo say kurase ni. Ai. Abayifo nkurasefo ma ahiafo ma. Yes ahiafo ma na be criticize na na ado. Inti me tie here de bia ma criticize na criticize nyese me hia ni ba wo. Okay no kan ho. Ya hiafo ma. Nkurasefo ma. Gas was here by phone nkurasefo ma. Am bia no osiu. Sika mpedede ntuma na aba no. Sika mpedede. Na ho ana de work opani ni dam. E no ode ne nsa to na no. Na sika mpedede. Now you Oba entuma ne bank ankrofo beto. Oh man for beto. E ba nso. Na so eno no ma design. Eno no ma design. Do you pa no say we efe pa we my no office wear. Oh na wa born long hands send ya shewi. Yeah. Scampedede. Gradia. Ma be nya so beba. E wo sentuma we wo ho. E ba ne didi bronya no. Na se aba. And I'm gonna say, mu jagu na ye didi bronya no. Eju o ma pani edu o na wo kasa na wo sere. No So as the French will say, Lazion dimpa lebue. To wait. Money does not like noise. Sika mpedede. Tena fa kana na waka wanu atu. Eno mba boyen. Aseti abo anu ehu. Eyi o. E was a driver for ni nya abotre. Na yen so passenger for ni yen say. Abeka enro abeka. Yes driver bi ni mate. La Pass. La Pass man. 2 cities unti ubetua untia. Say say our driver ni no kodem o. Ye be charge you say we kun obi. Me ke ka wona susu tini baby o. Na de na me bisa say Obuoba ana passenger for ni ka ni mu ana 2 cities unti obi antimi anka say driver je ni entwa so.
Unse sabre ni na nankasa ya na no akasa. Na nankasa. No on kasa nti no munim se sika mpedede. So I say. But see ya hu se sika mpedede yi. Ofro car no. Na driver ni ka cho say ya tum. E no say wo tunu nsa na de ama no aka wano atum. Na ansa na obefunu kradi kan ka chen say driver me kwado te junction no mi kita 2 cities obeje sisi Africa na no abusa mo no di anu ansa na wafro ansa na watrem say ado te bi ebisi ye na ensuo ba nso ensuo ba isi ujira mu di ano na ensuo ba no furu wie na akoduru na say wose won te na obekwa akowu na ne obedi ano de say ye na enja na ebi mu prese pragia Obuoba yes na ebedi ho nkomo e was pragia ne ba dosu. I was a pragia. I was a but na make us say hwe say onipa ohun ohun ni say oni challenger eya sebe oye niema bi ema yes said your pen ni trim ya ni debi ase but o mani hunu say o challenger but ye na ne yes so but o challenger o but ye na yes so a they will sit right. The American is Pragiani the issue is na say Pragiani embla wo Ghana. No, but the issue is baby a Pragiani kubia no say taxi drivers ejuma. So what I say. Baby a kubia and Kumasi and say Kumasi a. Taxi nya ejuma baby wo Kumasi o. Edum okofa manhia ho baby a. Ni nyina ye Pragiano and no one e ejuma. But the etienne say enye ye nyina nso na sa mo 4 cedi no ye betimi obetimi anya because ebe de be nwanwa say migina odan traffic na ma fa taxi na me si me kwa kosi wo mobile na matua 4 cedis how debi how en satie nyina anya pe ebia me de menya but ebia na obi nya so what you say enti e wo so mo hihye ni ye but the reason I mean pese meka ho asem for now no enne ye nsa beka chairman wa ha ni adi ho nkomo so what you say enti e wo so mo dwen ho biem pragia ba e be say mo adwuma so what you say no doubt about it but I was here tia se nsa nsatia nyina anya pe enti monye lorry fan ho bibi say eye within odan ho me fat say traffic na me dia call mobile la I was to be consider now we bear 2 cities. Na walk around no traffic to mobile on 2 cities. And I make us was consider. Now tell or afraid we 2 cities. But I can't say baby I may see be our township in him meet you 4 cities here. People will call for Pragia and no one can stop it. I'm find show me from to Oda say 4 cities. 4 cities. 4 cities not Oda township ni mu na nkasa abagim baby abefa bi am se 4 cities say enti ene no de mo reserve de aka ni nyina na opani ne ba aja dwen ba na ye ne na di ho nkomo omo fan show mu tiri mu se Pragia se enkrofo kabo mu so mo de ba obi antimi stopping omo fan show mu tiri mu sa but ebia enkrofo mpese be ye he si mpese be he dia na ma dawroma mahunu ye mobo no ma ye de ye ho beto en kakra ye hwese wo nkwada mienu a wo ko school so that ye na ote ye fa say bia government hospital hoyi na nkwada mienu no mo ko school wo krom nti nkwada mienu ne wo se de bi o mo kwa o mo mienu we 4 cedi o ba we 4 cedi aden 16 cedis aden mpanifo ka se etisika so but nya no kre sika no nkrofo bi na ete so openi ni kasa o say we are in this together. It is never true. We can never be in this together. O openi a wo kasa say untofu o. Fu yi kosu bum bum untobi. Bia na Obuoba omunim Pragia no. Mo fa mo aeroplane e ko back obey ye ntimu bi. O ya wo mo flight no tena mu bi. Enti how can we be in this together? Musa kra wo bla mutim bi ko enjoy. So what I say? Sadeba. We are not in this together. Enti ya ba say ye nuanom. Taxi drivers here say adwuma no ba bia say adro no nyame mu na mode ye but yesre mo munya hu bi kakra bia na Obuoba mo shada hu Pragia no baby a me fi ba say Pragia na odi a chia se ha ya traffic to me see ya fa say bia fiti ahenkan ha call da na hu taxi ba ku Pragia nko a obi asu ni party se Pragia ni sum say ba de ne taxi adwuma ni begu enu de
simple kra because omo pragia no baby abesi omutimi je 150 pesos. That is it. And they are doing that to help us. Because any penny na no betimi anya 4 cedis o. Ebi be fan ketwa na ebi afa kese enti mo ma yem balance no na Awurade nkan ho ye fa de bonkrata mo boso ne nto aso Ghana de sima ma ya mamu nyina mo ache esa mama kwa babiem ade ba ajatum kasa fidie ahenkan ade okono miensa chiripo miensa kasa fidie tetrata eso jumadi asugusu awutie eye maache ni mu na benya de bonkrata no emo boso na wosu wasi dwom na watimi akwakopa bi na wato ebi wono ma yekenkan a eyiyiri animu enti wadwumba ya okese onti ase ye enti wokwa na wakwakoto na wosu watimi akenkan na watumu enchene na atimi enso aboa wo yen akere bra no so no abo eya anopa no nwotwe apa wosima no du baako 8:11 am na anuanu mienu ayasin konyan edi da bokata no boso de ba me adwen pan ne kofi mensa adwen papa na papa enti wanim kan mene mame akua janewa afe yeshe eye ase na the anchor waso no de no kwasem no na wo dan na dio e de akere Ghana for revealing the truth na ode ba no na wotwa eye edom bi enso mfanyi de aba me hu se kojan na edi ahim e wo de boka atem akese nya agro mu nyina obi a fitini tiri ba pem ne nase se nya kojan a na nye eyekwa yie tumi bi ana chese ehye no a chese nya agro mani abre ana ode opanyini bi so mfanyi de aba na wachese domi omani abre nyina no ukofra mantam a wanu mu di dwumadie ewo eya nyamode dwumadie na aso ya ne ba omo ye nade no atomfo aso ya ne baako ana wanu masodi omo kire se opanyi bia wadi fisha poli aduoso 70 years ebi mususu eye ma bi ye mema na wanu manyini dodo Ghana mamra mu ehemu se odi mfie poli aduosia eno ano no eni kwase mu akonya ma oto adwumadie so biem wabre kwaje wa home na radio mfie poli aduoso omo da so tinwuma nimu omo ti company no omo yadai adia no omo ji wo company nimu omo hu odi asa omo nkofi omo so omo nko se bi anim sa papa bi na hu odi asa ye pia na ye mpian ye yedede bi akora ye sister na no ono an ne ye ni da so yi na ade se no mo temu se omo de omo mpan toto mpan no a panfo ni wo mo mfiri ho omo nyi omo mfiri no ma nyini dodo ete ho asem de boka atai ade aba ewa ha na adisuafo a wan mo gentete na wan mo so abekere mofra de me kire teacher trainees no sisi omo so aso ayehye adaya eye company omo maduane die kire se omo ntimi mo maduane biem se de no mamase bi aye den no da bi omo ntimi mo maduane biem te be ya mofra na pe omo maduane ni efiti nyankopon ya adoma November bosume yasim ne da etoso enso de kono askum mofra na pe omo maduane ni asemaba wadu asofo no na hye eye enwumasua so eye so onimanyamfo Dr. Osei Adichum mfonyi no de apia asemi so ana de anko wode abai na owie ya no wo mu sai yampamu eye Ghana gas wonu musiwo anaso opanyi kwankyerefo otwa no yampamu no adani yampamu no elembele fo mpp fo na mpp amanyokuo no ma mo elembele abato mpesua so ewo eye ato mantam wono mani abrei omo kire mu sai papa na wo ohwe Ghana gas dwumadie ne so no wo omo no modern sa papa no na ho bombon sensem bi mutia wo say ye pam no ye nyine to ase akonya Awurade Ghana da bi obi hu asem da bia obi hu asem enti eno so nsem da boka atai enso ede aba chese enya agro ye de enso asomwo eno ye Dr. Ben KD Asante Dr. Ben KD Asante ono na sisi ade amafo so jagu ni so no Ghana gas you na owie ya no ana wade abekire mu se eye asaman kakraba wanum so nyakopo da Roma omanya community center ti yapawon to match the boka teso atwa mfogini enso ede aba enya agro the anchor the boka tara no pay ni nsam ode besom ye no ni di animu enam de asom we
Abusia ya tuaso the new crusading guide ko wakratan na ejuni sway. Na crusading guide de mampeni na de danko akufo adonfoni abeto akrata fe toso miensa ni du. Ana woche musa sub radio kopie mu our United Nations Security Council anya Ghana ye ready kan ye papa ya boya humodin a ko wakrata edi wonsem nyina etu dwa na wode aba. Ana woche se galamse kuno abanya bone humodin yo. Wa bone homodin papa insu ahodra na se wa maimu a ye tu galamse wo so ema nso na ni saye ane etano bia na honkro ne bene aban ni tu ya sankrofo ne so re no wo kyerese inso ni eni sa dane sanso asini dadem kama kro betimi akose bianom to se ne enka ne ne ye no enti wo bo aban abaso ko akata kro ya no wode aba ana wachem so kopie mu onungwa enkran pumpuni mantemu a ani ebusuya penifo na wo musu wo mani abrede ntokwa agina mu dendenden wo mu chem se no kwaredie ni pepe ye bi enkoso wo honti wo mani abre wo se ne be a bibia nso be konkan na wo musu wo mudwuma wo mudi wo enkran pumpuni mantem no etimi agina ko akwatede wo sam etudwa na wade aba no wo chem se Telisa group wo musu chem se wo mo ba bebo o my Ghana and a startups program no wa mo eba bebo se ne Yesu asa na ejuma ni wo man mu ne ye prinyuma no ene aban ni de hihye bi egu apon so se wo de hyase wo hyase wo be so wu mu enti sa hyase na mi so mu no ana Telisa ekoni chemsa wa mo ba bebo na etumpon wei aye the new crusading guide ko wakrata no na daybreak eni o daybreak da bokata ni mu on de say aye freedom in truth na chese fa hudi e wono kwasem no ensusu emu na wade wosoafo no ana hwe eye enwumasua aso eye no eso mfonyi e de about the worker time mo mekira doctor osai yaw educhum na asemodi ata ho ne say World Bank fo omani bra na nya de ketwa omani abre wo papa yi so pa esanse gallop wono mo e chese sikabutin bia eye World Bank fo hwe asom ne baba so eye de suafo bia eja omonim dia no sada nkoyi anaso ono musoso enwumasua sada enkoyi ewe nkronkron ketwa mu ono sikabotia no esom America dollar no 1.2 million World Bank for so mo de beso ya sene no sika no ase omuhu ba bia ase bia kwa wura omuhu ba bia sika na afa aye nwonwuna aye pinso ento mo tese we de brebra ma ne ma omo be hwe se eye opanyina on na hwe nwumasua so ya ne so no on de be kwa asende bia omo de be kwa Supreme Court ana so omo de be kwa court bia ni omo afa court bia di ama ma no ne pa ye ti omo de be kwa asende bia na afe no omo akohwehwem ti ho asem da boka tai ede aba enso ewa ha sa sika we hunti awasanka kinofuri atanke pam no gallop sika no ehunti awasa kinofuri atan no ye one evidence awasi ye gina so ne de pam papa no because utie asoyo muhwe ngmasua so ye no so a eno obo ne eye PRO orura ne sakose kasa no waso omo no side no omo hwie bibia asamete de ama finance ministry nti de aka ye omo ana omo so tete ho mote ho omo ye dai moya dai mampeni so ohun ye into how ni say ohun ye enti yamfa ministry no mom nko court ansa na obehunu ebi anasa yate why yate nti wodi ade ne kwa ade papa ya akwa mama ne bre na nso ono abeka ye se ni krom ono agasa ne pipifo no omutwitwa na nam saa dia mu ye kinofuri atawe hu kwanti awasenka abato ne yeto akmetu atiawo na ka wahwe ade akwa pini ho utira yese nanado na ayiwo na wowie ya no ena nanado dankwa akufu ado Ghana man panyin wode akora mfo nyidi aba ena akora so omo se wakoka asem bi sika mpedede sika mpedede o ka ya se agentra agensira hu a ene nam Ghana fa na ba bia obi aka obi aso ni se de osi nche mu fa wose se de mo madwen mo ya no eye mo no nya sa no pese wo kire so ahu enti wo penkyire mu na uhu na wana no abusa no no akyerem ye di akyerem mentre ba bi nkyerem sa de wo pe no motwa ho ntuma nyina yi akura ka wano tuma nyame be hwe ne mba ana ho asa da boka tai enso ede aba na wade atudwe temsa Ghana ban so hwe ani mu sai wone eye round refinery wanu beka bomo no ma ye ntoto ya hwe ani mu sai yesabetimi aka eye abodin bi a
ɛno ɛyɛ LBMA yɛnsa betimi aka wɔsɛ nso betimi aboa ma Ghana yɛtimi apem so akɔ yanim ɛno ɛyɛ Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Ghana man panyina bɛde kyire wɔno nso so ne nsɛm a ɔde ato dwa ɛna Daybreak ɛde aba wei ɛne nsɛm ahodoɔ bi ɛka ho ɛna ɔde bɛsom yɛ nɛ anɔpɛ yi. Abusia Business and Financial Times ko wakrata na eju ni sway na ko wakrata di aba ana wacha sa galamse kono abaya ni abriye papa pasa kuna eden ya wobetu ase se ne wo hye bono na nhihye ya wudo odigu apunsu nyina no wo hye se betu galamse ase enti na nhihye foforo kra wode abedin eda so eye Mercury Free Mining Technology Mercury Free Mining Technology was say no baba boa pa ma se galamse yetimi etu ase wa sha ase krompo enche ye nsu awodro na esesu o mudadem enti watu aso aye nsase ye kwaye ni ye nsu awodro no ye bebo hu ban ye papa panti wode aba Mercury Free Mining Technology wode ba betu ase ko wakata de won sam etu dwa na ko wakata isa so de aba na wo kire se wo man Ghana ye sidi no enam kwan so esa begina ne naso sanso ba begina brane nti yanke yakomantu ye yemwe aya analyst bi na wakasa wasisi kana sanso ba begina ne naso se ne yepesi ehu no sa pepepe ne ye ba be hu nti yanke yakomantu ye yem na se ne mampani kan ye SS campaign de ne ni so na dede awodo ye wasi se ye tietiem se ne ma boa ye dinyo ene ma boa ye dinyo na ne ma boa kwasoro ebise bi amame na oto ne ma wo dan na chi wo no won tin se ne ma boa ye dinyo nti ne ma no wo to ne se ne wo to ne pepepe nti wo kwa kan ye ene ma boa ye dinyo no ate wo se ya sa ne ma boa ye din ene me so matumi de enim ti wasi dede no ye nyan ne ye sidi no esanso begina ne na so ko wakwate ade ho sem esoso etudwa na ko wakwate de aba no ochemu se customs so wa monsa ka cars bi na cars no togofo cars ana wa monsa tisu etimi aka cars ne dodo 1200 wa mo de afimienu na si wa wam de ye sanye ma cars bi wo ha ye makwan sanye adwuma wo ye maimu enti wa monsa ka sa cars no 1200 wo maimu a wa mo hyase afimpinu ni aduonu 2020 na wo mo hyase ade aba abesi ne na tse mfihia ne mienu ntamu ne kasa eni kwan se ye adwuma wo maimu so wa mo ye adwuma na ne customs fo ensa so mumu Business and Financial Times ko wakrata ade ahunsem enyina so etudwa na ko wakrata de aba no chem se Ghana link ya bo amabaso ya bo amabaso papa pa wo munyuma wo mo bon esoni enti wade hunsem nyina da etu eja na the founder da bokata animu ensam adesimama ene edi AP so na the founder ena wade na nado dan ko akufado Ghana man panyini akrode ne fonyi di aba ena wo chem se eye postgraduate medical no medical education no awase ahwe ema no ekofom pa yeso ma no comments ni mansiri ni peso ambesu nyina so na etimi eboa ema pomden so enimdie enso so eje no etimi so akonkan kama ana da bokata ede aba na owie no no de atodwa kire mu sai Ghana fo a wonu mudodo beye se eye ohanji chemu no eye aduowatwe enso echiripo enum 87.5%. One kire mu se Ghana babia ye kono oh Ewrade bejo ma hot true Ewrade bejisti ya no and as I say there na nana bu onwanu we na loke oh Bawumia loke oh ni wa artist of the year. Is your music now? Some artist of the year. Oh, Adio. What is your can on there? I lock it. Nana Wano. Bawumia so kura dia kana se kanta ho. Enti se nyanko papa memoa. Ye be wura mrem se surudu Ghana for na ka so. 2016 wa hu. Ya se onipa wo ka won semia no ahwe ni ye nya se be se buetiam. Vice President Dr. Mahamudu Bawumia Wabekasa was saying Ghana nkoya me emfa so born more Vice President if it's a man penny or tia bangwe one who modern ya na akwa kotia Vice President na say what this year ankwa and I quit it no ni akwasu nya no obazo yi ni ufiri mana wa yi ni wa kula be jane
Hey, what you want from? I also some mampeni on one number. Vice President on to me, yes. So no one said that. A you park a soya bobo. Near Wakita born one pass on my wife. But and Ukro. William said, Papa Nanka says this your macan and what to move. But me and me, I say, or can be a 1 month fat. And this year, when would you on yet? I don't want to be. I said 2016, no, let's set my penino and me and ya. Since you are bet me as actor, but we are your board natural, Nayampa. One more tete or office walk. Meaning I nothing I know. My penny one number and you to mean Casa. What do you mean, Gaza? 2016, okay, and tell then away you want to minka. Ah, your board naka, no crack. My won't own Utim Gaza. Utim Gaza. A dear crowd was out now, your cranny, you baby. Oh, yeah, you have your groaning. I come out, go back. I do not think I know. What try, and now crowd to buy and no crack. Ghana will be in Zay no crack. Propaganda. No crack. I come up penny one number, as a Sanko Jinemu. Not your one number, crown, or the would number town one. Gin ideas and so sway. Or cassette, yea. What's the man for you love you, now the abba? One dangerous, or catch a man from Manadiaba. Man, quiet, man, now caught. Eh? When you now come Munti, and you are no crack, and now crowd to cry and no crack. A cobanisana, I said, one nothing of baby damage control. Damage control, so I didn't pound. But I, as I'm not canceling guy, said that if you feel that 2 hours and what or castle airport, kept close. Say one can say, I do watch it. Why so? What trust? I'm a knuckle carry or carry as one can say. Mama, pay bless her. I just obey damage control. I offer no blue. Information minister. I do a punk croma. Man, bread do. Cause I say me, I where I can't pay the day. No matter, Papa, this was a church. Oh, quite do. Kafra. Kafra, quite do. Ni brand new information minister. Obi I see on Facebook ka no akọ no ebi amade. Ni di brand onam ni lane mu. Gwajo kafra na dia ye dia ba na o ma wo bere dodo. So ban no day. Ti anu no Ghana for chese ba bi o ma ne ko ne dia nye. Nya omonyo. Si am ye ni na ho dia afro no musurudu. No, I don't find that. The work at Munsam, Yakano, Yadika, the amount of work at Audio Mudada, Yanko. Abusia Daily Graphic, Okunim Koakatana, Juni Swayna, Koakate, Sanso Diabenet, Sabre, Numa, what do I the Tom funny businessmen, ni women, ni businesses, I would know. One Muswenia, Bre Papa, French, Yamu. One so say she mutimi kosnene man penis and bia wadi tu dan wa musu de femu na wa musu de ade wa makoma so no wa mu de tu man peni anim sane be beboa ama ya mamoni susu atimi agina graphic wa kwata de won sam tu jam na graphic wa no chem say policy analyst mi ensabi wa musu abeka say chem say man peni hihye ya wadi gu apon sane kwase de twa mu wa media wa ba ye na te wa kanisem na wacha say sama mampeni di tu dwa nyina emfa kwemu akwakọ ye se ne afa ne wa campaign mutu abama me ameyese mutu abama me ameyese sa ne kwakọ ye enti mampeni sam no sheda ento asum ko akwata de wonsam tu dwa na wasanso ade aba no wachem sa abai no atimi abon homodi amani saka sika $145 million no every World Bank for so wadi bababwa inkura kese mu enyuma wodro ekokọ so wo ho wadi bababwa se ne be aye inkura kese no eno so ebede ne ho Daily Graphic wakrata ana ade atu eja Economic Times the wakrata no ana mede ba ana yemfa wenwie ohun yemfa wenwie but ubegina so ama me na me ko komo wemra me ba na mo de no de awie me call na me ni Owura Charles Katiri Executive Director at the Ghana Permaculture Institute. Charles, AHENKAN933FM Sunye, good morning. Good morning, Eja. Me gidi se wudini mi nyani ye. No. Oh, okay. Katari. Oh, okay. Oh, okay. Na sa permaculture no ye de ade. Okay. So, an idea, me chiao afi Tichima.
Bono East region. Na machia watifo nyina na machia wa sponsors ene nkofua umutie Ahenkan FM. Na yakase Permaculture Institute na esua bibia yekire agriculture honsem na agriculture no yekire no ye sustainable agriculture yaka sustainable agriculture na yen adwuma ye no yemfa awuduro enye yen use synthetic fertilizer any pesticide enfan no sanse ye hwese tete no ye nananom omukọ afu na so mo do a omun use awuduro bia eboa ma omun nyinche ena eboa ma ye herbs bi no a tete no na ye wo herbs bi a wo ko mfikyira wo bitumi ahu wo bitumi anya di wo ko mfikyira wo bitumi anya mmiri atu they say because of chemicals na ye use no they say ntumi enya sa na ema ni nyina ekoku sa ye herbs ni nyina enti ye Permaculture Institute na ye promote sustainable agriculture ena ye bo modern so say ye bibie edwuma agribusiness ama nkrofo hu mfasode a ewo wo agriculture mo enti kakra ye ewo Ghana Permaculture Institute no na Ghana Permaculture Institute no ye share 2004 2004 no it was founded by our late director Dr. Paul Yeboah and Madam Agnes Ameya RTC ono the director of the institute. Now ye shall say because of the permaculture concept in it that say the boa na ye net ye network Ghana Permaculture Network ye children for ye children farmers say they only to me ado abra mu use awudro bia fertilizer any pesticide only to me use move with nature. In the year, only advocacy, and we try to create a system like acquire the land in 2011, and as I say no, babia, it was a place where they went gravel to construct one of the main roads leading from Techiman to Awa. So the land was a degraded land and was discarded as a land that won't me find you. But because of your system, no, you to me rehabilitating that land as you see agriculture. Into your institute, you train farmers, you train youth in agribusiness, a sustainable agribusiness. As you say, government with me abie kwan na yanya nkrofo bebre atumi training na this year no ye over 8,000 farmers and adwuma say and one of the commodity ye adwuma wo mo pa and moringa, okay, because aside other crops ye promote in our farming system no moringa is one of the commodity I think over 80 to 90% of the farmers grow this moringa. The person moringa no, you to me promote the moringa business. Say that they to say cashew and cocoa, because those are some of the agricultural commodity. Eboa country need to say they person moringa so ejidini because moringa will in ruby bre ewumuena. They say many people are becoming known of this moringa outside the microphone in moringa home nsempa but that's a look at na yensheda enim okay inti per enchirimu a wode amaye no na say permaculture no in simply terms no and say mo de mo encouraging crofo say omo nyusu tete kwan ya ye fa so e de ye kua no esa na tie okay and again mahu sama sign call for formation of a certain framework don't you also think say ebianamo feel say ya sideline because as we speak they say bibi akode guitar kuya ye transmogrify so many things enti enya mumum na wo say mo adjust mo to the present situation
me da se pa Zambia me kan se ye bisa me certain way ebra na ye wo one stakeholder meeting bi and I make up a year called digital no and not to say ye near brea ye border rule about climate change we are saying to say we are saying we near say into yensan go back to afforestation yensan go back to sustainable agriculture and to make us say ye system no yensan koyechi na ye ko hu sedia titino ye si dono and a year the best and the sustainable way able to me create a conducive environment for everyone because ye share your system na titino yemfa woodrow and ye farming na your water bodies yem pollute your water bodies they say your water bodies they be pollute I want to mean concern so in chedan no as the chemicals na you do as so no ni nyina wash it to our rivers which is not safe for us to drink and which is not also safe for us to use for other agricultural purposes. And why they say that share any cutting down of these logs. They say you can be every year logs, every year BD any nyoma a san say nimdie abanti. San nimdie every year course say yemo and say nimdie bia ebema yetumi create a sustainable environment. For not only this generation, but for the future generation, you know, emudi ya wahi naka ya befa. And this will be something make us say a sustainable agriculture, permaculture, and anka was a government. Omo eshe ye system no mo na ye kwanya ye be to near promote. As I say, sa conventional agriculture here by you na free outside. Free amanone and a buyer, though technology and a buyer. But technology now ampano and what you who say send a yeno. Now send it to the technology no so account that a business a war mahimo. Okay. For example, they say you maize beer the say maize is a wood diana so one factor a pesticide that one na first no ye means that ye bia no udia which means that bia they say ye called digital modernization you see udia which means bia then we are creating more business for the foreign companies that are producing this fertilizer and chemicals and all those things. Okay, great. Yes. Great. I think the point has been made very clear. BBNE I besan ba wunchen bi mu. Yeah, that's super. Inti yani executive director the Ghana Permaculture Institute Ora Charles Katari and yana kwatwetwe nkomo nti omo de in summary the omo kan nyina ne se awose ye kɔ tete atempon no kwan ya ne fa so ane ye kua ohun first no be hunu nkruma eye natural ube hunu atoso de natural ne ye de enuro guso afekwa de drum ho ba bi yesi aban ne kwa kofa ayibi di aba I forgotten make a chire see ye force no ba yama na so prekope no yesi ye kwa kofa no so di aba no mo odin bi om de ma no mi refi make isisi ya na me di atum nti ye besre nya se tetene de eden aye ntimi nko ho back but ye betimi esua bibi de free ho ye de atoto na de ho nti omo de no nso no me ba cha omo fa ba ko ni twam ni sorry so nya ma me fa the chronicle no mum na the chronicle da Obakata na ye de atwato what they are to do the Obakata money or the oswafo na he da obo ensam so onu kwaya na sibe dwade de ma de shomo ofo ase ayire bi abate opesua so oni monyamfo kwadwo ponkromafo nyi de aba wone Ghana man pay na nadan kwa kufa na se do mu nwinwin na omo sresre no nsa ni gisam e na omo ba bekan na wei oni monyamfo kwadwo ponkroma na de to dwa kire mu se na nadan kwa kufa da tete se nkrofo san aswafo wa pa wone mo eno wone mo ebu o man om dos dodo nti won tete so wasina nadan kwa kufa do atene nyina na mo ma ne breka kra bi behu ne nsa no ho adwuma wo ho obetwitwa so obetete so ama na timi enso aboa me no matimi akọ eye enkan na owie ye no so ana eye oswafo a wono so ehye eye obade ne mapa ene ensase eso no wono so de atodwa ekire mu ese
Ghana for a one do best 3.8 million. One mu nyan su papa ennom sanse galamsey aseni nyina tie wasam so wode aba na owie ya no ana wo kire mu se busumi yi mu ayade se UN Security Council no Ghana ye ne be preside enti no so wasam da boka tai enso e de aba we the Chronicle da boka tai mu ensem okay ma me na say na as we speak UTAC and so I was strike I the chira fo a wo mo chira de e wo suapon ahoro mu no o mo ate atua enyo mo nko a another teacher unions bi so assign air threaten say o mo kwa de o mo de ne nye allowance o mo de ne nye incentives o mo de no o mo hawo nyina ne say Director General for Friday na ba Ghana Education Service Ura Eric Nkansa which say omampani on terminating appointment no na be ni nya dwuma obi adina ko office awie no tinani omutimi ni nya dwuma nti omo so a threaten wa ha ye be hwese ye no omo be bonkomo mame na mase na afi ye mfensini ye ntoa so wa ha busia de bonkrata mo bo so ni twagu ye no ye toa so wa ha na yako yen enim sima no aduanan baako 41 minutes after 8 a.m. Shannon dwumadie no edin de Maakye men so ofre me Obuoba Ofori Amanfo wadwe nkyere ne ye 0594841044 0594841044 na enne senia medi kan ka kire wenra ne anopen so masan ka kire wo no we will have a conversation on transport fare yatutum ewo particularly Achimwoda any enclave no yebek bon komo edi afa ho and I'm talking about Asene Manso across so Achiase Swedru Ofuasia Yiribi any other adjoining communities no anope yebehwe di ho enkomo yene GPRTU Achim Odan branch womo treasurer ono krono asan ye chair ede ema taxi drivers womo enkabumuku no yebehwe ne di nkomo afei on another breath ebinim so express opinions ne concerns bi se ebetumi anka wosanka pragya eba Achim Odan na eba be augment the plight we go through no eba be yi bebrenu ade free ho no mo na me si wa ha ya matua 10 cedi me ti wa ha ya matua 4 cedi no insa no man hwema no ni nyina ebe ye thing of the past so at here enti eno so one big issue ye be hwani adi ho enkomo as we speak on the social media no so no ebi ni mo launch hashtag enti it say afia bim say o say good morning mayor owie no de hashtag we need Pragya in order. We need Pragya in order. Ebidima Shasia omo hashtag about this thing and a lot of people and so omo achro omo adwene a bibre na chese wo se ye de Pragya ne de ba. Se ye nuanom ye kununom yen wofanom drivers no omo nti ase ma Pragya made a ene ne wo se omo nso so eye bibi ma ye kom adwe yen kakra. Yet one months was a year can make us a month monty as yet Timase. Fu or no becoda besoribiani a tomb. Obecoda besoribiani a tomb. It is a baby to say abu minimum sometimes for car no. Now uche mucha driver and say, oh, Abia may see her, Missika is say, driver be old me was okay, tenase. Obu old me was there be. But to say or that township and Casancasa dear. So I can't say baby, I may see BI for this year. Not to say, oh, moi. Momwayen or that township nimuno okay say baby MCBI for this year you are not helping matters. And a typical example I'm cited them and say everyone say obi maye 2 omote or that government hospital nanko daniko school ewu krom nanko da yi oma begina ka kwan ho ebi omuntumi nante na ewo se omofa car akwada ba akubia etua 4 cedis nti omo kɔ no 8 cedis omo mienu
Omo Obama say tia 8 cedis. I saying 16 cedis. Ana ebebrumpo. Ana 16. Okay. 16 cedis. Na inkwada na nkasa omo school mu feeding fee saying. Then saying na was all the two omo ho. Enti wenu mu nyina ye nioma bi a ye behwe na ye besre mo. Na ewom se mu nioma mu aye den de. But ade ba ko a ye de bobra ene se ye nkum odwafo ni dwa. Hukum odwafo di dwa na nani tia. Wan wi ye kombede wo. Enti ye sre mo. And obi atie wo. Obi antumi stop it. Say o ma prage ama. Tie wo. Obi an one obetimi stop say ye ma prage ama. You can't. Because even GPRT mpokra no a eye mother transport union no. Omo machi yesan o protua e wo ho. Ubisa hu de ntia protua baaye. Ubisa hu de ntia True Drivers Union e baaye. Driving unions ne de dawson. Ubisa hu de ntia. Enti wuntumi nka nkyere me say chenchena sei. But yem pese pragia ne beba abegu yenuanom because omo etwi kai omo ye abusuafo se omo anu aduane bo wo mo ayenso ya anu aduane aboyen so what you say yem pese beba pragia ne de enye nkom hye obi anim se the moment I be accept se pragia nhase enya dwuma no taxi drivers madwuma ebegu because baby a omo ma kwan ma pragia ye adwuma taxi drivers adwuma agu odi akokumase kohwe se ne kumase ubehunu taxi driver ewo main the central business district of Kumasi fa baby ti say dum kejetia asafo market ho no ne sa big places ni nyina no odi American ko hon kokora de babia even manhia ho no na ayi otu voice tutu na himfie sie no e ho kra pragia voice wan na je ho aboso na ayi dum enti babia pragia ne be kono because of say omo maniema mu ye foma nipa enti no enipa ni je ho enti ye be sremo abusia ye bibi mfa ho because say emu oya asem na ye no ho ayi ofre ni saying dua batabo aye bibia wo ho mo nso mo bre because about the ben wan say wo be koda be sore ne atu petrol mu ebi wo no mo abosome ba ko yetimi tu petrol bu be ne wo ho amutum nso amuntum akese e na wo watimi ato lorry fee mu ye de 3% 2 1 sa ye sha afia se na petrol ato ne saying 1 liter ne ato ne saying ne saying aya na yenwa mo ayi drivers no kwa de omo tumu a omo focus ni nyina aya na omo de fuel so but spare parts ne nso bibia se wo car no ho e wo so okokoye ene ye kwan nya papa afi krampo ni nyame adom a omo tetetete ayi gugugu so mayen enti imagine say wo de o car enam kwan ye nyi so Achimodan township say kwan bebre nye kwan bebre afeni ate se dia ma contractor enti fa ne se ebia wa fa nipa de o mo ko test stop ho say ba bi say kwan nye o fa ayi o friend saying sa hotel ye wo esoro ha yi stadium no nchen mu ho ba bi no ko ho no mu nyina bungalows hwan ho yi aisika fo tetete ho yi omo ho nyina kwan nye enti fa ne sa wo di obi nam ho a kinkren bibi kura timi bu o ka na se but omo mu tumu a eya na omo focus ni nyina ko fuel so omo nhwe no so omo ka so omo hwe se drivers e ka so omo hwe spare parts so se ne bo etie ne se ne ma bo etie abusia anka mutumi kura mfa ka nti yete wo mwase ka to se yente wo mwase ya ne yebo yete wo mwase ankasa e na anu omampani kasa wasan hyebo se omo hwe kwan yo mbefa so a omo di petrol ane bo efo ebeba
driving unions ni bibiri kyerɛ sɛ ɔmo ne ɔmo mepɛ ɔmo nhyɛ da nye ɔmo mpani nye saa ɔmo anyini ni na ekuo ne baako ɔmo so de ɔmo ano atum ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo nye ɔmo mpani ni ɛwɔ saa petrol a ne boɛfo a ɔde ba a waka ho asɛm no ɛyɛ true drivers union wɔn kasamafo ɛyɛ yaw berima deɛ wunnim no a na ebi a wotu kwan afei no aba Ghana agya yɛ bama na agya bibia bɔkɔ deɛ rather na from deɛ aka ho adeɛ on sɛ me free asante me ma me free asen so no kura fɛ sɛ akoma dan tomato school mu hɔ no pa ho a me papa a wo me kwaku ɔsɛ bɛre ma o free ɛyɛ kwabere east na asante ya hin kuro ni kumase me ne obi onim kumase yie bia nim sɛ brono baako ɛwɔ hɔ yɛ fɛ ne dan nyame yɛtu dan nyame wie ne hu sɛ ɔman na yɛti mu no nipa da sɛri ne bɛdi yɛ so a yɛfɛ no aban ne yɛsan to da aban paakyɛw yɛyɛ deɛ dan nyame nti mu a mo aka no mobɛtumi adan baako no enti mo dan nyame ɛna wopa na watu akɔtena da aban ɛna dan nyame nso obi oni kuma si yie bia ne sɛ dan nyame hɔ ɛfɛ kyɛn baako na aka no okay but yɛdan ya baabi a yɛtete sisi ya ne deɛ yɛte mpoano nti anwea no mu anasa anwea mu an yɛteɛ ɛdan ya yɛdan nyame ne yɛdan aban so kakra aban no ɔpani odi aban no animu abɛkasa ɛkyerɛ sɛ munya botrɛ na petro a ɛkɔ soro no ma ho kyerɛ no a mu kɔmu no ɔne mu nyinaa ɛna ɛkɔm ɔte mo ase ɔde petro ne bo ɛfo ɛbɛba mote ya mo so daabi ɛyɛ ntoatoa adan minua Obuoba ma yɛna wasi biem na yɛnkyia da bi na minua kwatre kwase sɛbi ɔbɛfra ntoma a yɛsɛ ayɛ atie ne din na yɛma mpanyini yɛyɛ mu bi titiriw wunua yɛ abɛɛma ne ne kasa yi menkɔ asɔre Ghanafoɔ nhyɛ me nso menkɔ mbox ɛno pa ho a nkurɔfoɔ ɔkɔte yi menka ho memfa akokɔ nhyɛ me mmɔtoɔ m sɛ merekɔ kɔmfoɔ bi hɔ na menim sɛ yɛ nyankopɔn ɛwɔ hɔ mede hyɛ bɔne a mesusu sɛ mayɛ wɔ asase so ebi ma da ɛne sɛ me campaign ma nanado 2016 meta Ghanafoɔ nyinaa kyɛw Ghanafoɔ mfa me bɔne nkyɛ me na Awurade nso mfa me bɔne nkyɛ me mesusu sɛ Ghanafoɔ ka sɛ mode me bɔne akyɛ me a papa mɛkɔ heaven no bɛba na mete hɔ na yɛnka ne yɛayɛayɛ saa yɛma mpanyini nhu sɛ baabi ɔde man ne kɔ no ano adin ne ɔbɛgye di sɛ wowu asɛm bobɔɔ sɛ ɛɛba no papa 2021 sɛ wobɛkae a the whole year ni nyinaa bɛfa nto lɔle fɛ so ɛnyɛ sɛ na aban tofo wɔ mu na mmom ne yɛho sɛ cross bi hyɛ hɔ a politician no ɛde twa ntɔbɔgu ne botom yɛka ho asɛm a sɛ Ghanafoɔ yɛbɛni obiara mmoa yɛn na yɛntumi ɛntu saa adeɛ no ase mfa mfiri hɔ yɛka wɔ kɔwei mmoa obiara ntia agya mpanyinfoɔ se kramotiatia pagya no wɔ masalakyi a yɛnyɛ so agye sɛ dogo dravani no abɔdin bɛɛ koraa ka din ho kɔmɔ yɛ abɛɛma kɔmɔ kwamboaten kɔmɔ Charles Danso ɛni nti professor na engineer nso edin so nti yɛka mantie wokae sɛ ɛno na nam so ma yɛyɛ partial sit down strike no wokae a yɛde yɛhyɛn sisi hɔ a IGP dane trɔtrɔ driver kɔnsipoli adane meti a Alexander Obi adane bukuma a ɔma gye adwuma no yɛ ɔma ntimi ɔmo nsa bɛpa akyɛw ma yɛkɔɔyɛ no na maame frɛmɔ pare to nsa frɛ yɛn on the 6th December 2021 yɛkɔ Jubilee House kɔhyia a yɛ maame se wɔn na yɛ kyiame hema ma ɔma mpanyini na nka meeting wei kae sɛ yɛma mpanyini ankasa tena mu bi nanso ɔmɛpa driverfoɔ akyɛw sɛ yɛnkɔ yɛ adwuma ne yɛka sɛ yɛtena fie a yɛnim deɛ yɛbɛsi wɔ ɔman nti ɔmo srɛ yɛn na yɛn nsɛm a yɛreka nyinaa wom ɔma mpanyini se ɔhwɛ sɛ pango boɔ no yɛntum
until see a kinkan media budget. You be fango no so. And you say, I don't see a woman you. Papa, when you say, you knew one or more friend boy Ghana. So go and reduce the fuel. No, I'm a car fast 7 years, and I go and reduce the fuel. Send your boy and Kwan at all, fuel Ghana. Oh, so we need to on that, that's one now. And then, Gawo, Total, Shello, Allied Oil, only now the other back down. Papa, but I can just sanity. And I buy the going on control. And yes, I say, Sabi by 4 and an inside. Yet, I didn't see no crack. Yamianimini, na fueno, I reduce you. Na fueno swati. Yeka, abo abaya baswana go e de krata ba say, enya abaya na ahye no, na mo me deregulation. Automatic adjustment formula no, e no mo de ye aduma. Minu abo ba say asem no so kai. Ya kai pa. What is say abaya be year no say asem ago e abeka na enya no kure. Go no wore hwan. En say na di ministry ase. Go em nya abaya na ponte no. En ti say abaya na ntimi ame go no wa sena mo ate so and na go e be ka so nche no enti papa if we do matu nche the ba to ti say me be free ya na me free mo pare ana say o mampanyi no and obi aye din eno pa ho na nsia fu we di America na driver for bo hanya wo komu ase e be 30 to 40%. Minister kwakwo for yes ya mo ye mia madam fo e free ye say ono owo eye Asante mantem mantanyi me ba ya be ma we ne ma lodu ko brekum no si ye nyina ye mra ne ye nsi agwa ye ko ye minister no kro bai obedu ye o si nsam na ye kan nyina tituru dia me kwa me ka wo mumia mu insira e fra no ono mampanyi nyina tie bi na ya se ene fuel amaga na akogina saa ne mo se yanhwe ne kan yie na aban e wo nhyehyɛ se obete so na me se papa yanyimu ni biem azuma mo enya okre ti ya driver for yemfa honhoma yempna bante ti yeche yesin komi etosu mienu aya na no adwade etwam andro adwade etwam na na awotwe ye kache minister said ye be ya na be ye eno no ampanyi cha na pro bo a o ko isi region so free ye say enne na awotwe etwam Camera near Messiano Jubilee House. Yeah, or no, ye be a wood, I say, ye mre, Papa, you could see my penny. Or my penny, and no my seminar making. Or see, and some of ye can in our tea. I asked somewhere there. Then, when we be not dance, yes, and the first time, no, why ye and she say, Emma, my no, Ebu, ye in a young Fasua, a female, so I need in a move. And I got a man acquaintance of me, yes, second. Na enema ya jinsemu na onso ni mi panti ya driver for so ya muwa no na percentage na ya ka ho asem no on do ba sere se enka ye nchem mienu na ya nyi 15%. Papa sada na me re ho se ye ni dache se ye ka che o se bola to ni free ho ni energy sector levy ni free ho ni energy debt recovery levy ni free ho. If we are marking margin free ho, and no power, so kai to be a friend of price stabilization. You guys are to Yakaipa. Yes, it's a fool and walk through our money. Sikabia, Yan Yagusa, Yatia, Bra. Never so no price in your stable. Papa, so one farmer, so you're going to tear that one. And she's a woman, Payini, and something I see. The economy now, which may be a basua. I don't know when you driver for me. And you see 15%. And so my jet was saying, yeah, there's so much married is fool now. Then found home and proper to see 15 years. I'm a police have the call 16.5. Yampne. I know they call 18%. Yampne. Until there, only a man paying so a casano, why you dina, the whole Chilenica. No, they are 3 same atoms. What is Adina? I want to have a party bar say, or that's 11% now. Aka 19 no, acquire 30 no. What the young funny say, booking fee or no? Yet, your man is on fine to check. Papa Bajo or my bikers, your own three. Obesre. And
ɛna yɛn nyinaa yɛte aseɛ sɛ ɔman no 11% na adamafoɔ ɛbɛba aban yi amu atumi akyekyere ɔman no a adansi ne yɛn nyinaa yɛ mmoa no because emumu so da yɛ wɔ ne ti yɛn yɛ adamafoɔ ne mu kwan yɛ ɛbɛfa so a balances na aka no anaa difference na aka no yɛbɛgye ahyɛ mu papa ti yɛ kɔdi nipa ho dwa yɛn ni nneɛma ho dwa meboa saa nti sɛ ɔde baage ba ne yɛgye na boɔden nkyɛn passenger no a mpakyɛw sɛ ɛbɛkɔ akɔhyɛ mu nti yɛ deɛ ɛhɔ no deɛ yɛhu sɛ yɛnim yɛ adwuma mu borɔfo yɛate aseɛ yɛnim deɛ ɛbɛyɛ yɛsɔ a yɛba no saa ne yɛne ɔmampanyin ti jubilee house no na ɔmampanyin saa gyina filling station a wɔtoto fuel no mu papa yɛtena ase no na fuel no 1 litre of diesel yɛ 15 cedis 99 pesos petrol ɛyɛ 13 cedis 10 pesos ɛnna me ne wo kasa yi petrol no ɛntwa mu 16 cedis mepakyɛ diesel no ɛntwa mu 18 cedis nti nipa a wowu su akɔma yɛ 19 sɛ wonto biem no wogyina filling station atoto mu awie wowie akɔgyina tv so sɛ wode petrol no deɛ ne boɔ ɛfo ɛba aba bɛka kyerɛ ghanafoɔ sɛ woba bɛyɛ papa wei nsa nye wo ni wonie na mennie na mebisaa w'asɛm no koraa wode afa me kɔn ho tv so akɔgyina a wokasa wie a obia ntimi wu sɛ w'asɛm no ɛno na menyini I see, but okay, but say oka say certain components of taxes war petroleum products and so no onyin free ho inti oka price stabilization levy for example so onyin free ho but so obeka ye omampani brebi wabra wa address May day o kyerɛkyerɛ nneɛma ahodoɔ a ɛkɔ so wɔ Ghana ha compensations ahodoɔ a yɛtua incentives a yɛtua wohwɛ sika a ɛkɔ yɛtua wei no a ɛma sika a ɛba ɔman no mu no ɛnhyɛ da nya hoɔden enti kakra bi a yɛdwiridwiri petroleum product no hɔ a yɛnya no sɛ yɛka sɛ yɛyi afiri hɔ no mu a over 40 billion Ghana cedis ɛbɛbɔ yɛn ɔmampani kyerɛkyerɛ mu sɛ yi a ɛntɔ aso mu Papa, me pacho, ya bubo economic management now diwu. Me pacho na ya be ma me diwu. Ye yi ministers no, me pacho driver ni de na ka ho. Sa yentimi nyi nyina but ye be yi binum no ma gina ya nam. Me pacho, wonu wanya nkofo mu gidie so mo nkoye adwuma. Na se sai ni pa ne hwe maka e be dawa se de wo che no se e ka na beto me boa. Sai ni pa ne ye de na gina mra no atwe na so. We no nia make kan nye eka o nia make kan eye sika e konkrofo nchen ebi as we speak krampo no utag omo strike uko bi so ma de kodi am ko strike na ni nyina ko bi sika so yen ko tie durumra eno anso ne ahahan me pa chaw de nti ayen yesi enyo mampanyin ni no ma me kire no mu wie ya asam ya wo kan ya fa eye to ayefe se energy debt recovery levy yesi a aban no 2021 no maybe beside energy ministry no and the finance ministry say and the energy debt recovery levy driver ni be na koto fuel o free abai say yeka energy enye fuel nko which is true electricity ka ho o ya na me siri ya da me hu say 7 previous so panyimfo ani masuku and the pagimye Papa, you can find me in free school. Nyansan, you the work because me PDS, okay. Papa, ka PDS. Pa. And then you find what now me a boss I can. Not the same pan of call. No, the catch him is energy and yeah, fuel and quan, and electricity can. No, be a call PDS. Now see, ya Berman and got petrol 1 liter, no one cares. I can papa to go everybody me. Anupa Hua, Kai Afedo Bing. Many Dankana Mua, Copy Ghana, eh? Ye can't be no man for any Pamua Fedo Bing. The thing there, Oko King Telegraphic, a year 3rd March 2018, was a corporate petition special prosecutor, front page. Monkona Monke. The Sinner Obian Fair say, Yenina Swantia, near say, special prosecutor, and Church of Fed or being Semuno, away, the Sinner Obian Fair, says you to Qatar.
Omanpanyin dia na Fred Obi ye oyi na di anya boni oyi na di ye den. And na Fred Obi ti baby ani anua so be kwai seat so as a MP ye nyina ye ni ehu no. Na say ni pa ya boka to ha. Ye nkotia ansa na ye tiye ye bi akoma akyerɛkyerɛfo asɛm ye ka wei. Me pa cho me reading the docket ye fia sewa. Boy achimi ni ba. Papa me yiri ye finya Uzu say ya bema ayira ye fino. Nimia Obuoba enzi AHENKAN FM fa AHENKAN FM ka nkoto fuwe. Ni eba nko pra ya bema yiri fie. Sa eto na friend sanitation pollution living no. Me ba cho embaso be me ozo. Papa fuwe marking margin no oti afie. Enchiremu ewo ho ne say enkane na to eye adwuma no. Ye no afu wia ye hye ne nso. Enti asenso dia na ede be hye ne nso no. Eni esi yen driver for ne yentia ho kasa ne ebe ye a enkofo mfafu ani mfa kwati kwa so nkwa amanfofo so because ni efu ani wo down eche nkura eche enwo ahia no ana amanya eche enwo ahia. Papa ene wafu ani biem. Ade na oda so tiwa gifu e marking margin. Ene mo ye wi ye de ese che. Energy sector lady. And also Kaita Tono. The oven Eslano. Name Kwaku Quaking. And the drum mamma said, take a court. Say a 20 year to a papa. Your mamma boy a coron ye free or one city home. Port of car said, don't ye free ho. Your mamma and ye okay. Yabusano, Yabra Collins out the fair corner, say, ye catch there, say. The entire Mampini, as consider say, Yentia Sat to an say. As a Yabua, Emma, ye car quine, any school die hospitals, Omugusu or Moyano, Yanina Yabuana, Cannibal 2021. Yes, sorry, free one, Yabama Mokoti drivers for changing. It's a quarter to say, if you want to Muko to Brasso, talk as a seminal. And he said, no, Omanpenina ba. Many MP, our deputy minister, announced that. Here, you know, court. I'm a attend training. Not court to see ye. At the end of 21. Who you know, Omanpenina, who now your president. Who himself, I say, what Kim contract in the court, and you do 2031. After just coming from 3 cities, step as well. Allow our politicians being yet. And to any I see. I think that what church because of one city as a mama here or so you know. Now say any panel what page in Fiena 2021 no me 2031. Who what for one city now 3 city sister persons. No what can tell me you need. Okay, but unse Yahweh o kasa no wankasa wagye atum se kane no na ye noa bi wo ha eye fam go no se ye gya ye nya biom enti se ye nya biom ne ye kofa free amanone e na e bade a eye den a ye nya control over the price volatilities ya ebe koso no eno so unti ase sa ba jo ye man payin ni nam Ghana skills kura do akobia no say one district one factory be na so che tomato. And I put in the bomb. But we are aware, say, as Santimantem Potemo Hon, so be a refinery ni biwa. Papa, and he said, I know ye, Juma, I didn't need to go to fuel abordino. You know, Cassa, who quite me, I'm Cote d'Ivoire, ya, yes, a year border town. Who Cote d'Ivoire, hayao. Almost no, ye drive Kubra on your top, a bag gun that came 39 Ghana city. I can't ever near at the Kitu, where national radio, Yanopa, but Yamunyama checks and I'm on checking. Who call Nigeria 33 Ghana city because of Mutubi? Who call Angola 29 Ghana city? The Pacho Beni, almost there no 38 Ghana cities. Niger, 42 Ghana cities. Niger, almost hey. The pastor pre-chrome need on the farm resources, no, free Ghana, almost Ghana, Antwerp, Holland, the wa, Yakofa, a year full be free, no. The pastor, a blue tema, not for the Afakwantinki ways to call 42 Ghana cities are no pay. Others in a generational thinkers,
Debbie a day ye, fellow Ghanaians. Yeah, top diesel. 87 Ghana cities. What's in your man? Okay, I think say what be the point, you know, ma yem fancy na yen heard the Susan de Brode hono be fa bibia ne be san ba won chen biem. Me ba cho yes we da se pa na ka che ni mi amo say break the 18 tade no. Ye hu okrum biem sa short term kan kire na. Say you know sika mpede ni year to break the 18 no nti say unimu a. Aha. Wahu. Na no ya ye ko dru ye odododio. Omanpanyini ka kire ye say tisika so come de. Papa me na na ka kire me say obi ani wa wo kan sika oja ko dan ka. Nti anya me wanwa senne ye sika mpede de. Na wo kan sika ye de da obete. Ya bema. Oh, we too much. Bibi ani e be sa ba onje bi o. Ma obi ewu say ya bema so na ye communicator. Congress school there mother. On say your one. We too much. Say ntina me say we too much no. On say your one. I me say we too much. O trade the two papers ko abe fa say iska. Na me akọ pay bia ne. Enso no dia mumu kai ye no. Eno an de me timu am ne mo kan wa asem no. Men kan dia wo be kan ne am tie no. O kina me bi sa ho asem. Mate. Enti na me ka se school 7 predecessor 20 ya be ma me na se bibie de be sa ba biem. Ma ye ni sei. Ye ni amia obo ba na akasa. Ye sa se foforo. Me ni obo ba na akasa. Ahenkan FM. Ye wa chi moda. Ye frequency ye 93.3. Pa cha onya sa. Sa pepepe. Ye din komo awie. Ya be ma belodu abankan. On kasa ba bia bi. Yen kwaje ne no wo ho ne yembo o fre kura de ebeka ne ebeka ye ka o BBC a obebo e de credit ya ma BBC ye ma de ye wo enso ye ni yen ko Ahenkan FM oboba wo ne timu nye de na de 2.3 atimoda ye din komo so yen kasa ba bia bi asem si end of announcement piao hey ade che bia ni munsem ya be ma Kasama for the True Drivers Union. Hey, Krimu, or se bedro. Tiwe my ye basisi ya. Adwumayfo me mamo ayiko ya ye na former way master me wa ha na nanu cement me kotoma mo se mo fanya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement okofa ba ye no se wo to house o se wo gba price no se wo twa blocks o se wo to blocks o ama ye adwuma ye mbre unisam cement that's dramatic so we ye mason we ye labourer we ye foreman na so pesa wa adwuma ye fe ya kono na gina painting dia that is the product unisam cement your bottom and a paper mu die na so bi pe cement papa say ya ehemfa no be bi ato so we pe unisam cement bi ato e wa chim dan ni patam ha we be ko some cheese enterprise your amantra ya ni Dukes filling station and di ehwani mu fly 0243 583 190 and 0540 659 865 so we amazing and now foreman na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewade free some chi enterprise and di aba achim dan amantra ye ni Dukes filling station edi ehwani mu Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. Me pato ye da sese watwen yen ama yakotonkra aba kupesika kakra bi edigu yebutom yasan aba ye toaso edi ama o tiase se show na wutie no your most authoritative social, political and current affairs breakfast show in the whole Eastern region. I don't hear that's why it's in Kunyabunu so ye di ho chiame e de ama wo no ye fearless and factual aha no ye kan said ye tie no a obi beka se wo mo de omo ye we interview ase omo bisa question na chen de ugina court na se ye ma ha
na me nu ho nsere nso o boa kora just o call baby a be so aha de o ba te say de ogina court no ye bisa no yi ano ye bisa no yi ano intellectuals na ye adwuma ha at the metro no intellectuals brains at work enye no asoro ko wanya papa yet was so dia kwenya nim way free me agasa me general manager ho o se me we hye abena yeboa ntiamoa ono akwara aketwa ne din no abena yeboa ntiamoa oko school ewo Hector International School ehonomo ena oko ni school abena yeboa ntiamoa owo eye KG2B oye class captain monso de akwada mfiensia ne class captain a wo tworo din na wo tworo de anyways nyame adom yenso ye ho ye pa na meti se mo strike ne me ye mo hye me kakra because enanu ya o mampani se we share stakeholders teacher unions we share agifo wa share gutafo wa bobo bebre no adin se we share wo mo amoka ho bi adan mu no mampani koye no mo adwan ko benkrum ana wa mfrɛ mo kra pacho you tag me enka momo nka teacher unions na onyo mu share no ho be ebe se o share trade union congress sa eno so ne mo mada union wana all workers are under the trade union congress but normally no say meetings are individual stakeholders who play a major role are called to the table. Until we say you talk for your policy makers, normally such discussions I never watch it. Yeah, but not table who be just you listen to the okay, so is it that you're afraid TUC for no or man prompt mo? Ama meje mo how an kom present ya mo mampani ana enye you tag ko all labor workers we sure some from now we saw they will also say the same thing that we are saying enti na for interest no more represent oh say TUC for no how o majuma o mo ye na you tag for so ye we majuma ye say no our welfare of our members is of paramount interest. Into Sabibi say na Obuoba Ofori yes to meet but almost we are independent body they can choose to also come or they can choose not to come, which is also not an issue. Yeah, but near a issue since I say you tag Gawa and a senior staff, they have serious issues, especially with what we call the unilateral variation of our conditions of service. We are sure that we are aware of future. Now they were receiving many years a buying employer. Now, so basically, almost time where they are by each assigned the statement number one Atuja. And they are all our members who are well set. That way, now on ye be found which you know. Yeah, sure, you said the money of come up with amicable solution for both sides. All right. Inti mu declare mo strike before mampani share mo mother union no. And I say omu share omu wi ansa na mu declare. Oh, there is some follow. I would say yes, strike no for almost 2 weeks. I've been trying to okay. Enti awo hoda da esan affect addition for mo gentete afri mo nan ase na TUC fu anya kwanya na omo hu se mo die yi is of pressing I was say empanimfo adwen ba so no mo ye bibi fa ho no mo so nya mo wanwa kakra. Oh, sanya mekano message to game say you tag important stakeholders. What we say you can't lecture, sir.
and therefore your economic policy and therefore all financial policies. It's just all sectors. I mean, there's no doubt that everybody knows. I mean, the expertise we have them, and then also the training we do for groups. Our expertise is not in question. Yes, I get that point, but maybe issue ne say, mo die ade hu hia pa. Inti say ya fremada union no. Na say impo yes, mo so in some way you betimi aka say mo autonomous, mo dem ho. But mo die nso hu hia. Enis yakoshia mpanimfo a wosanka mo dem die kura ba mu say you tag for crowd or strike you. Ana nyame kan wo sheda ntia say. Chairman, and America say we have already stated our displeasure. Say we are sure you say and come over for you tag we are be try. Oh, okay. But Kenya see you in it, you know. All other unions are under it. If the president in his wisdom why say he wants to meet them because they represent labor unions. That is okay. Okay, I mean for him to do that. And for 2 weeks in here and my war strike. I'm penning for Abwe Pinimo, National Labor Commission. Almost so actual mamu and our matron safremo. And Patricia share National Labor Commission twice. The last time we had 19. Before that, we are very sure on the 12th. You see, Namiaduma Wednesday, the time we should be. But now you are reaching, say, and before I very sure, make a buying side and also to me share. Eddie Como. Now you know we share night you are you say I need to for any solution 5 years away. And the question what I say academic calendar will be changed kakra. Intina ye bohu the room more say ubia sikano and that ubia or assembly ho as we do all the solution ban. Any many may yan na yeka. Na Brafeni Adiempa Emma Adi so important is this time when you talking we are together with Gawa administrators, senior staff, and then KU and even FUSAC. You see, this is a very much wider industrial action. I said many years about 60 many classes. Now you solve problem. Can you be entering question? For 2 weeks in here, wadaroma academic activities bia enkoso no adesuafo no wo ho ana ebi mo ahya so mu kofie. And here can say some of the public universities are acquiring. Ebi so exams. And see omo exams ne de yet na fini ya momo. Permission say almost exams but do na eofi na few of the universities so are more in sessions so and kolana chese omo nyina ombe coffee e bi coffee e bi amakwan e bi so yes. And do we see more strike say animu ya something will happen am ma suspend no strike via could be another bit so like this strike in EC off campus allowance and then vehicle maintenance allowance. Here can you say 6.05 S pump rate now with the mines is here it's woefully inadequate because it's not reflecting the true conditions on the ground. Yet also be able to say I buy at the 10.99 S pump rate I buy in July. Here can you say reflecting or two allowances here I can say. In short, it's a way yes I do my idea and the new members because I'm almost almost yeah go back to our working. Okay, inti omo so chira o madwin say yes. The amo twe ho that ray rightly belong to mo. Ye nyina ye nye ho akini. But ebra ye wo mu the timing is wrong. Omo ka sa asem no
mo no mo ya adwen. How do you react to sa ensem na nkrofo so kyerɛkyerɛ no? Yo, yeah, that's in Tubasa, the dear statement to woman. Yeah, can say, G2 president now say we are in a crisis. Leadership G2 say, I watch Shaba. In Bofocasa, we better saw my magnanimous say, even Sabino Crano, own yes, he can he can stagger the payments. Like to me, develop a payment plan, which is say, or be trying car, which will be emphasis. December ending or particularly in our boom because after none of why he had you say members in Sobote, Yamasia, almost Obuoba Ama Chesanka, Yakos in that tangent and in that direction. Na Brad, you say, Rebecca say, I watch that back. And she said, you baby, oh, yeah, Jumano, Jumera, because it's your 2 piece who are on control. Over the next month to pay no after for me, so that's not the right way to go about things. Now, labor is labor, employer is employer. There are rules that govern the labor and then the employer relationship. The government per se and an employer per se will be a transfer of free labor, non in its normal kind. It's not a unilateral decision. Now, let's also mean so. I want Shabbat. It is a much about the necessary university workers, seem to be quite a more and show more. Because markets are the same market, few are yet on the same fuel. It is a Omama allowance, not also Omama allowance at 6.05. Not fuel I can't want to see petrol, basically 15 cities. Salipan obey the work with you, man. The questions now will be son of Kofobi, this and Yachi, who says, I want Shabba. But the rule of law should still prevail, which means the laws governing labor should prevail. The worker should not be made worse off. There should not be unilateral variation of the conditions of service. And our members will be willing to allow government to come with a payment plan. Okay. So we understand the time that we are in. Okay. And my final question would be, say, fine. Good. UTAG. Say mo how do so pa niema amunya sa ban be ya mamoa. Mwani beje no edo so pa. Ade na se muhia ban no a. Sa niema ni nyina nka mo mfa ni nyina nto nanim. Na ene obe ya waye ne preko. Na mudi mienu kɔ. Na waye na fei ewo mu amfie bisumi be mienu miensa na fofora san sɔre ɛyɛ mo ana ya mo de kɔ in bit ana mo de nyina de kɔ na ban ni mom wa piki achusi de obetumi ayɛ ho biribi ama mo yo ya das nti now can you know na this particular instance I vehicle maintenance off campus make me an example you strike back no wa match no near cholete because the person you call that tangent of strike. Yet sure let April, your response. Yet sure back May, your response. July, your response. Because we work for the labor unions, on say UTAG members, what your letter out there at home and check a craft best assessment. So maybe that's now what your letter now if you then beam now option beam now. Nti now can you look the two abandoning but response no ember. Nti ya nature na members na ka okay. So why go through all the letter writing? What people know few there? Then the only option is you use language now. I don't know better say that is to draw our services. Nti unfortunately remember there is no the legal attention I say you before I don't strike, you know that you are too many for over 2 years. You are operation letters I actually prove as 10. But okay. And we know indefinite. Anna. But I need to see a and second year and the better members name. Also, Maakye has any guys striking, but the insane kind of idea, and then services now I withdraw. We will continue to withdraw that. I just sorry, ma, yet not see Bibiani a besan about Champion. You okay, Miss Middawa?
Enti yene owura Asare Asante ano na yene ne kotwetwe nkomo no ono no ye secretary at the University Teachers Association of Ghana UTAG and ye twom dinitia efre wo mo and yene ne kobo nkomo nti as we speak that is it acheche for mo kira de usua pon mu no omo eco strike na omo strike no omo ko no omo chese ye indefinite na enyo omo nko an Senior Staff Association ka ho ena gawu enso so eka ho chese by extension omo ye adwuma wo suapon mu ne de omo nyina omo eko eye strike na eye indefinite nti ye nuanom ye manom ye krunum ne ye yerenom ne ye mpananom omo kokọ university no ebinum be hyase abafi already ebinum abafi dada because what to ho no mo we na indefinite enimu da yes and back ehu erade nya eboafo Jubilee Hospital eso sese yade bi ho no mo be hwasan yade kama Jubilee services ni bebre no a outpatient de wo ho no ne friend gina ho na je ne pa uko ba bi na inpatient no yade obeto ne adan kakra kopem bra ho beto laboratory testing so new pharmacy ye gina mu antenatal care no de no ye apinfo no dia obekọ ho ne adan kakra kopem bra obo nyankopon be so asumdie postnatal care enso yedi hu dwuma theater surgery bia ye beka cha ose kokoye nkokuma se nkonkran enkota krade nkoboka say lord fair bo ayetwa mene bra Jubilee I don't know what chim dan ha ya ye behwe ama ho atimi ato kama pa ultrasound system no so ye de be check ahwesa bofra no de yi anaso won na yi oba pefofo mema no so mo be check mu prostate ni hwese level no etsen wani usumu oposa se de wanyo krafo abade a wu esie no diabetes ne hypertension etete wo abra ye be ma ho entete ne aduro ama ho ato canteen enso so ewo ho anuane no bosu nko a en yedi hu dwuma ho insurance yeje an yeje ankrankra de ne yeje eye aban enso so ede odan amantra aboabo odan aboabo amantra bridge ne so ho no mo a ena obehunu ye ya no afren 0244 575799 0244575799 and 0241784645 0241784645 and only a number of friend here to me ajo so kama Jubilee omo ebo adwuma pa mame san kwa homa ne somra na afi yento aso yane nana yaw owusu ageman ekotwetwe enkomo Traders Association Importers Traders Association no yanko na yene opani nkotwetwe enkomo eja wote yenkan kan fam suni Maakye mejo so minia na bibia boko de okay yeah the radius wadaroma mukuo no Traders Association and as importers ka ho Importers Association mum okay yeah that's an NCC and now I know bon komo na o kire se mo betoto mo shops emu na ya say nya ntie se mo si sumye e ma adwen sesa and nti mo atesa ma adwen sa na tie nkiremu ni sen sa pepe na eche eni nkan no to sheye se de na option we no estivo a yanko paso enko fa enema enam eye inflation na enko so sika eye foreign exchange to Stephanie to dollar na enko so no ntino na option bi kan e betina se na na ye ru se esese bia aba na option a eso so emienu die e betutu enyumo no na ya translate na yeye santi sey nyina chino so yesa bompire de ampo se onye yato sanse adwumen enna ede yefo ede ba enna de hye abusu a ewo oman mu enti trade ampo so adom etie yesu se na yedru na wotwe twam esiara mu hono na afa yesa ni nyina extra se den ba fo the emantanyi fort na esa ye se ene fa no ba fo dia ene na ehu nhua se ye betuto ye nyuma no mu etwa se ye koso adi nyuma no na ye koso abompaye ese twedi ampo se de enema esi ba fo no onye atom na enkoso a emrasa se sa wunti na ama na wotwi nso a yewu no ya to ye stores no no se di nkan se ye no
Esan and Sana Sate Air then, back home. If you don't have Baba, they do 12 something. If you 16 or 15 or they do 12.2, 12.3. If I don't so SC Air, 225 column, about they do 175. If you look at there is a tremendous rise in the strength of the Stefano. In the back, I say that to see in so much. Now, you're near your mouth follow and your day, and you. That's the air cost in you see the edge, the air back from there, or the share near system. That's your mamma pack. The near said your son said the yado. A political group to be like I said, a could use the regatta and could use. And look cinema is in the day I did the arrangement. It's an hour TV. It has so few. Young Coquasso, Limon Jumano, the baby ma at a food, the kitchen and Cheba, on the young and many behind it. Okay. Ain't he not to say a GD and when ya? Sure. And young Fankun Conha. Young Fankun Conha, naturally, and sign M. Rebium. Why? Yeah, that's be brain tea. Yanni, Yenia Bear no, and or yeah, Deputy General Secretary. Edema Importers Association Nana Yaw Ousu Ajiman and yene ko twetwe enkomo no yebesa to aso na yakwen anim but hyene so mame se bosumi ya yawuramu ne da etoso edu9 ekopim 20th ewurade nyankopon be yire sadie bie no na mame nka we ma o mi wi a me kyero de wo ho Ochiman Development Association we no yanke ahumom na yemma impuntuo emra yempotemo Ochiman Development Association no wo mo ani so ade hunu no no se wutie mi na so pese de dom bebo dom mu oho na ye kan ahubom na mpuntuo spread wo ba bia ye wo bia no a eye Ochiman Development Association American for the amount so we ya achimuni so ye kwawuni so we ye grushini so we ye hwani obi ya ba bia ofri bia miami kromfo everfo munyina obi a emfa ne ntuma emebo eye Ochiman Development Association de no ano betua 10 Ghana cedis bosumi bia obetua ye de ne kakra we be ba won so no na aye masa den ne de koprim puntuo Anointing Lady Enterprise so yen kan kiro se obema o cylinder ben na ceiling fan rice cooker kettle blender na wasan the TV stand center table standing fan api so emema no so mo meje mo shirt trousers no your khaki your material wrist watch nso ni mpaboa papa shoes no and your jeans sneakers and trousers Lacoste enso wa ha and a round neck enso so e wa ha no mo a oba won sabe ka bi yawo NIB bank no animu ho a wo mobile baby abehunu se de bia no ofa dwen ukura ne bag no ne nanamu ho no ha hwa na yawo and Anointing Lady Enterprise or tonsa dia frame mo number ni 0247 058102 0247058102 Unisem Cement Ghana Limited almost cement ni ya papa se siye ya ewo mi de o to bibi no an to papa no aso be hye o to papa no preko damunyin 24/7 o be twene saa bra na ye ma o cement papa e wo Samchi Enterprise ye cement ne bo e kama o betimi atobi project bi a okoye se ya abrosan se ya bentia se ukutwa blocks e na wo pe cement papa dia Unisem na American for ama na eno so ene samchia na wobekọ you say the iron rods abeka ho nchensen enso so ayede ebo dan so ebi wo ho saa nso so ene esan ewo enadoa eboa papa friend was 0243 583190 0243583190 o friend ya yebejo so na mamemfa we ntwam na menko ofadwen ho Niamfu yan komo no nhyehyɛ so BM Audio Solutions enso siesie wo outdoor speakers ne dia ma power amplifiers na wona asɛ no ensɔre no mu keyboard combo bass combo and a lead combo digital and analog consoles na mo no asɛ no momfa mbra ne yensiesie mfa ma o voice coil and ɛno nso asɛ ya asene yɛne Aegis filling station de die ne mu hwɛ friend 0243977299 0243977299 and 0245278159 and only a number be free and an crack no AHENKAN933FM Roofing Company and so a day a year long
span roofing sheet product ahodoɔ bebree aba yɛwɔ standard deɛ nso wɔ hɔ na sei na ɛteɛ sanding seam self lock IDTIBR sizes no nso ɛfiri 0.3 mm ɛkɔ 0.6 mm yɛwɔ ne nyinaa bi standard roofing sheet no yɛwɔ 8 feet by 4 aluminium wɔ hɔ alusink wɔ hɔ galvanized colored rubber yɛwɔ ne nyinaa bi na accessories ne nso rigid caps rain cutters valley cutters side stream ɛna nadoa inches no from 14 ɛkɔpem 8 yɛwɔ ne nyinaa bi wɔ hɔ nadoa no yɛwɔ wire nails yɛwɔ colored nails ɛna afei yɛsan wɔ roofing nails a woba wo nsa bɛka wo deɛ 20 years manufacturing defect warranty ɛna yɛde ato so yɛwɔ China Turkey German metal doors ɛna wooden doors wɔ hɔ China plastic T&J ɛno nso so yɛwɔ bi yɛkyi kwan Achimodam Kia station no wɔn anim hɔ nom an yɛwɔ ɛwɔ dwa kɛseɛ no akyi hɔ saa nso na nkran yɛwɔ Tema Old CMB Cocoa Warehouse uduru hɔ a wobɛhunu yɛn block factory no nso wɔ Ntiamoa Hotel Junction a free 4 ɛkɔpem 6 inches horo blocks yɛyɛ ho adwuma ɛna yɛ supply nwea saa nso so ɛna aboɔ yɛ ton bie san supply bie ɛyɛ 0245 979311 0245 979311 Asatec a total solution of any roofing AHENKAN933FM ɛno no ɔsɛ still anointing enti companies yada roma ɛna mama yɛnya ahoɔden a yɛguso a ɛsom ɔman Ghana mensa aka ɔpani a ɔno ɛna woba yɛn mpɔtam ha no mu akyem wɔdan GPRT ɔyɛ wɔ mo treasurer ɔhɛ mu sikasɛm so ɛna taxi for no nso ɔno ɛna yɛ wɔ mo chairman na ne din ankasa deɛ ɔhene ba Kwabena Siawo dodoɔ no afrɛ no wɔfa dwen ɔfa apombɔkɔ deɛ nyame adomɛ waso yɛ hɔ nso te sɛn GPRTU ɛne taxi drivers yi ɛhɔ yɛ bɔkɔɔ nansa na yɛte sɛ matototo lorry fare no emu nti yɛyɛ sɛ yɛbɛma wabrɛ no abɛkyerɛkyerɛ mu kakra de ama yɛn but ebinom nso asan raise issue before yɛbɛba lorry fare no kra soɔ no ebinom raise issue sɛ ɛwɔ sɛ pragea bɛka mo ho mo ayɛ krado yo medase fragea na sɛm no deɛ mesrɛ wa ɛnya deɛ a ɛmmra ma kwan sɛ fragea ɛnyɛ commercial ɛmmra ɛma kwan LI 281 ɛma kwan sɛ fragea ɛde yɛ commercial ɛwɔ Achimodam na Ghana nyinaa ba sɛ mia akye ase ha ya kora pragea yɛ adwuma hɔ ana meji tum saa na sɛ bi sɛ wobɛsɔre na nantwi abɔdam wɔ nkran ɛne nam abɔnten a na yɛ sɛ ɔdan ha nso bi mmra ha deɛ ɛka ne sɛ mmra na Ghanafoɔ ana ɔman no hyehyɛ sɛ fragea yɛmfa nyɛ commercial no ɛno na yɛde yɛdi so wɔ ha na mpo no ɔkyɛ sɛ wa wobɛfo fragea koraa no ɛyɛ pragea ɔfa ɛyɛ pragea fragea o sɛ fragea o ni na obi abɛte aseɛ na ɛnyɛ sɛ bi ɔfa dwen na ɔse ɔmo ɛfrɛ ɔfa dwen no mu nya abotrɛ na ɔkasa wie a ɔfa uwie mumu a nti ka kyerɛ wɔ mo fama ɛyɔpani no ɔfa yɛ ntoa so a nti mo deɛ mo se mo airline ne ma kwan ɛnyɛ ɔdan GPRTU ana titru a ya nom dia sɛ ɔfa dwen sɛ ɔfa nyɛ ɔfa dwen na ɛka Ghana mmra ɛna kyerɛ sɛ fragea yɛ mfa nyɛ commercial fragea o sɛ fragea na me de me hu ni din bɔ na wo correct me no de minim ni sɛ LI 281 no kyerɛ sɛ wa wo bɛfo kraa no police for to me cho sɛ wa fo sa hyɛn no as a fair paying person sɛ wutieska mmra ma ho kwan ɛno nti na ba sɛ ukɔ mia wom sɛ wa bu bebi sɛ bio na ntwi abɔdam wɔ baabi a na ɛno nkyerɛ sɛ but ukɔ baabi ti sɛ Kumase center business district hɔ no ankasa no adum KJTia ne saa mia akɛse ɛne na namu hɔ no saa awi saying sɛ ɔmo de ɔmo hu sɛ mmra no ɛyɛ adwuma ɛne mentimi nkyerɛ ba yɛ de yɛ hu antu na yɛ ka ho asɛm no because assembly ɔdan municipal assembly no social services subcommittee yɛ no makɔhyia mmere bi atwam ɛne policefoɔ ne mpanifoɔ a sɛbi ɔmo ka bi yie no
ehun say saa mra na ɛwɔ hɔ no ntie ɛno nti no fragia entimi mɛyɛ adwuma ɔdan ha na ya na mo kasa achiase ɛno a achiase honorable DC no ɔde ho asɛm ba achimansa sɛ ni krom hɔ no ɔtimi ayi bi wɔ hɔ nti ebetimi a ɔdan so ka enye bi na mbusa ne sɛ deɛ wɔka no achiase na ɛba hɔ no taxi adwuma na akosi sɛn sɛ achiase taxi na begu ɔdan ha because of adwuma ɔmo nyanye fragia emra makwan sɛ ɔmo yɛ adwuma hɔ nti no ɛno nti na me no ana me kyerɛ ne sɛ ɔka bibi sɛ ebetimi a regulate na mbusa sɛ regulation na whatever na wɔka no achiase na etimi yɛ adwuma wɔ hɔ bi obeka kyerɛ fragia sɛ mo nkwa ha obekɔ no gyina hɔ by the idea kan ne sɛ until say bi aban no very pay sa law no de odan ha de emi taxi kura yɛ adwuma kura nya ba bi nyina sɛ wa ba odan uni odan pa taxi pa odan ɛhe na taxi gyina yɛ adwuma onya law kwan ho a no te ba bi da ba bi omutimi aboa yɛn kakra yɛ omomukɔ jodro quarter stop ne committee 6 na so do awisa na omo station ba station ho kra no ahoto ni ho adwadifo man kra je ho afa a taxi fo kra na wo station no omo problem ho na wo ba bonten ho nso a wo hwe mobile ho a che se ba bi a taxi fo ye adwuma kra ye nya bi na fragia na oba na obegyina he enu nti na mfi se social services for no so omo hu ye a de no mko kan ye no ye jitu mu se fragia no entimi ma ha. Okay, but onyensu ni sɛ yɛwɔ places bi wɔ hɔ no mu a taxi mo kɔ ha mo brɛ enti nka no kora ba mu a ba bia mo kɔ a mo brɛ na nka ɔmo afa hɔ no mo no na nka ɔmo atumi de nkrɔfo awurawura mu a ɛde ɔmo akɔ ba bia taxi kɔ a ɛbrɛ no ɛbrɛ ne he sesi a me no kasa sesi ɛ bompa yɛ inside hɔ kora no taxi kɔ hɔ ba bia mo David Talapia ba bia mo fɛsɛ fragia ne ma sesi taxi fo yɛ kɔ enti se fragiano ba be ka ho a yenya ba bia ye gina de a eno na ye ka ho asem nye se bi ye mpese obi be ye adwuma ade a emra ti ade ese nyina ye boa se emra no e be ye adwuma wo dan ha se ebi ye adwuma wo ba bia na no nche se ese be ye adwuma wo dan ha because wo dan de me ka no one ye ni ba bi kura taxi fo gina ne ndi empani se twundru ha ye mpam ne dan da bi ni na no ese o mo consider we nyina ansa anope ya me back of station ho baby a taxi quarter stop jodro ni ade gina kra no adwadifo ma je ho afa onso ade a na okra truck a esi ho so ho enti en na yesre se saa de na ebi ni ha no empanifo hwe se ebe ya dwuma ma yen okay because he say no ya dwuma no kra say anope ya ye ma lol fe ne so de enu a petrol a na ye tono friend saying be yere o total ho former mobile ho na taxi for no normally ye toy ye fuel ne ade enura na petrol 13 cedis 99 pesos per liter anope ya ye koy o 17 cedis 99 na kasa nya mo enura meti radio ho na meti say TV by 15th November on be increase no akọ 18 cedis per liter and diesel no so akọ 20 but anope ya diesel total ho na make no ekọ 23 cedis 49 pesos petrol 17 cedis 99 enti we nyina no na is a lol fare na aban de ma e kra no wasaje indirectly because prior to that no kra na fuel no was around 12 thereabout but odema na ne Monday na e ko 13.99 and na ye kasa sesi e ko 17.99 diesel 23.49 etina in fact no sabi lol adwuma na ye no emfaso bia mo ye de ma obi keke penifo na e besere o mo se okay o mo tinkran no mo hu de fuel na ko nti o mo wan na adjustment be ba first ni mo aye so timi aboan ma yenkwala na sabi omo hwe omo ma school ni fee management no mo timi aye okay nti wadaroma quickly yemra lorry fare new ones no aba no eso na afemi misa question we nka ho abra wo be no so no ebinum so kire se okay odi ko no so cry duru ho no question na nkasa beba yankop prices na so new prices na aba no new prices na aba no
the di kan no say taxi first no eno na I think the ebrani to ba bi so na fe wo the paper na mayen na akiri yen nya botra bo so mo free hair call swedro awisa no taxi ye 4 cedis 50 pesos a chance here 7 cedis aduasa 7 wo free swedro kwa awisa na wo free achim odan ko odan sem na mekan if you odan ko baby amekan na odan taxi first no swedro awisa 4 cedis 50 pesos a chance 7 aduasa 7 ademra key 7 quarters Medilab 4 cedis and the town service no and if we total ba friend saying hospital wa you know any better so am I you 250 inti no obi agi obi 4 cedis yo our the whole complaint crowd ya ba no patch car no ka normally the message say obi eno ye achinye wo first ne ho a bo modern say obenya car no kon ni number. Okay. Now the abana driver kono ye ne no aiden akasa. Okay. Because in any say omano emu aiden omo mutu esika no so omo bre. Nti duru ba bia na say enso you consider nti asene say mo be man 5 cedis. Na mo ye free aboabo kwa asene de mo betua 2 cedis 50 pesos amai. And also so ebi mo je 3 cedis. Okay. Ebi ansi central. Official dey 250 but ebi ana obe catch up my patch o me ni say say dey do ba bia mo so mo catch en say aka o 10 aka o say na ye enti en so ba say o se oni nsisa na mo so ma consider en but we say am no kasa say dem abobo new fuel prices na like we say the etua say no e betimi asan akosoro enti ko ba sa na maboan na enema so atoyi amayen enti tazi die kakra me dia ma no ne kwa akasi mu ho na akasi mu ne mi say problem ni ho because they say ukwa ubetwa ticket ansana akofo car no enti ho de problem bia ni ho normally ba bia ya na ha adwan taxi for say be yen twa ticket nti oba 4 cedis kwa train oba say papa me ma tu na no e de ya ba nti mesre say lorry fare na ba no ati memfo no omo maden say ombetu aman say de be ya adwuma no so e be koso na da bia betumi aba kwan so okay ya patron fuel na ya tum no bibi e de ye ka adwuma bia anso ya tum engine oil yatum spare parts yatum okoto bibi sho ka se ne o kire ya se de ye kwan ni tinti no 1 week crane na se o san kota de foforo etinye petrol no kwan na e di determine okay di ye adwuma okay Mate ba ma misa this final question na me nko me lines ne so na bi obi wo question bi on tumi bebisa ebirum so kire se odan township no ba bia obesi bia utu ya sen CD9 enti chirimu kakra kire my emfato ho kakra ma fa car wo ebia mobile ho na me ko te se quarter stop sen o quarter stop yes 4 cedis adentia adentina ye gisa say loading na ye je no ye loading ye start wa ha ba bia coin de no sana ye je enti se me fro wo aboabo na me ko mobile a metua 4 cedis 4 cedis se me pese me san to aso me san tua another 4 cedis o to aso akọ quarters ana assembly ho a sa obetua adentia because town riding sa na yeje ara no boarding ye point no ye total filling station ho na ye start e de yes adwuma no e na akọ inside nso a lolly parking so ho na ye start and it's all for lolly parking ho e call quarter stopper obetua 4 aman e na for total na akọ quarter stopper sa na abetua e na for inside market ho no e ba boabo a nso 4 na abetua aman mame nko me lines ni somra maybe they still am sure that me ho ase yi 0201944485 and 0554820910 e ba chodi ni be ba kase free Krubase I know when wo Adiasa branch. Oh, okay. But you into you. Yo, that's why your son, Mr. Danso, continue chairman. Now, if I told I said, you didn't come work a crown, and come and say, no, I kiss out more advice Cacra, more Mercedes, a more appliance.
me ba cho gina so na ye nu ni nkomo we kire ho ai sisi ya de ye ka lorry fare ho asem ti gina so me producer na e fa o number sisi ya okay inti me ba cho nso betumi aba 0201944485 and 0554820910 o asem bi bisa obetumi aba mu fast ohene ye ne ntem drop ne na foforo ntumi mra so there be we ntumi anyina so 0201944485 and 0554820910 obetumi aba so na fi o asem bi bisa watumi ahwe na wabisa yeguso aye ne ofadwen dwindwin sem ho lorry fare no aba no yeguso aye dwindwin ho a na anope na me ka kire wo se drivers no kro mo yade but iduru ba bia ni mu odin e ba to odin ba bia kase free acho efreme papa boy kase free abo kwabena boy papa boy na eno no ye ne o maame no papa share da ye ho outdoor de ma won no so ka ho bi boy no boy yo yenti we yo Obuoba the more channel pay ni ejuma pa we yeah that's it and say because me kasim bi am share so pa ma me oda en so sin kumasi o en sin kumasi na for ni to for na ka de ku bi a o hi wo biara Radiao. Clementema, a chance or him or Radiao, Marshal or him or Radiao, Zancasi, or him or Radiao, Kumasi, Santimen, so you want us here from you to be asked to Kumasi, Radio baby or Isco baby or down here or Itina, Papa Dream, Omoyano. But say okotu ye yankasa ye mra nso ana no de wante say emra nya adwuma ba bia na no nkire say ye hanso ye ma mra nya adwuma yeah that's it papa boy oh I wish sanka of a dream mo bantem na kan komo yi yetimi ya matifo bibre no akwan na o mabam e ba cha udini be bia kasa free mpacho yenti o e ba jo em se odan kwanta fe na o matum de ye ti ase na emom edu anwumire e free be 7 de ko na kofu kaya o mu di e 10 e be se mbuja se esun anwumire fe no ena esun de enso fe na na okay offer try to ho nti odi anu yie be ma o ye da se bebre enkofo afre ba pa ba to fa minim wara se ye betimi asa nya obie mu a sa ho na no de ye sere no abantema ma ye nyame yadmo kira kra betumi aba but ya no abantema ma ye na na o kan ene wo se me ka se asomatu yen nipa ba ko awu ayeseka me ka se kra no ena na che my frefre me se nti na campus postpone nyame yadoma o kira 9 ne de ne mi penny ba ko be ma ba na black mine onko ana ka se me ne ba na me de me nua keto yi e di mechi ba nti o kira no nti omo frɛ no yesre mo fa nche o fa dwen ahye bo se o kine nyame yadoma obeba ba na ya be kan na papa na obusa se odan kwanta bo no de ogitum ye de na se pa se odan kwanta wa hu se adrafo no ye bre na mom de wo ka se anajo ye gi 10 series ndie emra bia ni ho ye hye emra bia ma taxi driver se anajo onsesa lorry fare no etika obitimi a kadaba kon na o yesa no senso nye driver ba de bia sa no mo ye dia ene ye behwe na yetu ho anamo because ontimi nyi 10 series free ekọ odan school kwanta dabi ene de etia yemra enti message papa no ofre no so wo ka kon na o yesa no ni number o mama sunti na driver kon ye musa ndi enti o yesa okay because fuel out de be call odan kwanta anajo no the same fuel na daytime obe use enti mi hu justification okay so cause office say anajo na wo kọ no 7 na mo out there enti me say people na dia man say dropping ma me pa cho me enti nko ne so dropping dia meko na ne na ka ho asem na muna agreement okay oti ase na o de ne ko enti me say adrafo no mo yesa no o munyai na
emfa asumdwe mra okay nti sɛ na wahye ebo no kyena ebe hwe wanim na omo efrefre bibire ni nyina no omo nye ready ye beba ne no abekasa sa yate na papa na wo se sebe ofa me yenko no ho ansa nyame adom o kyena no papa no ka se odan ohin ni ho nti na sa de ne ko eno o kyena nyame adom o mesre no ene bi ho ayenka on radio so nyame adom o kyena nyame adom o kyena na yatimi edi mu nkomo yi sa ne be ko me makola na bia oba ai ono kra microphone ma bie sisi yi amani hu no de betu dwa na we ba cho udin your friend Steve no so ba dodo na friend me obo odi nyame adom o kyena mate ye be shede din nkomo ye be sa passengers for no munya abotre man adwuma ni mu eden omuni ho a yeni ho yesu yeni ho a omuni ho ti bibie ni e abotre no yini etimi edi dwumadi ni abo aye ho okay yate so kyena wo beba o kyena nyame adom a yate ye be hwe mu nyina mani mo fa ye da se bebre yo me yesu ye damase pa okay enti abusuan no ye ne empanimfo e wo GPRTU and a taxi drivers union no and a bon komo e wa ha nyame adom o kyena se de o fa hye ye bo no e be hwe nanim of o kyena se de o aka no no abantema ma yen na yatumi edi nkomo no akwa akiri ayi yankwai enti yebe ne asori so ne adi nwumadi ahodo aka nyina ato aso de ama yemfa seda enkonfa ma odi ahenkan kwame yeboa adwempa yene ko fi mensa kobike Billy Man ye dom nyina se wo mo boa ye mi adi nwumadi ne de bre ofra me Obuoba Ofori Amanfo de ko ye wo ye number no afre no aboya ba so de anko ye nso no atwe adwen asi so no ate ase enipa na from enipa na de che ye wura bo so me fufuru mo hwe ho si ye good morning